Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Radio papa abozeke. Thank you. Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. My dear brethren in the Lord, you may be going through some trials, and it seems like God is very far away. You have fasted, you have prayed, but it seems the more you pray, the more your problems multiply for you, and you don't know what to do. But I have some news for you. God is God whom we serve. He never lies, he never fails. He sees what you cannot see. He knows what you do not know, and he says his plans for you are for a future and a hope. So hold on fast, don't let the devil lie to you. Remember, God loves you, and he wants the best for you. So hold on fast, don't let the devil lie to you. Remember, God loves you, and he wants the best for you. So shebe tu na aye wuse onyamini wafa. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. How ni so sheno ya do sukra. Na unimni awumfafa. Gimwasitie maseni. Ohinkesia isumudie. Oye no funyami. Oh, nya want to me. Oye chira kunyami. Oye shishe bia mawu. Ebe mawu sitina ba. Dinti soni muye. Emo bonsam dadawu. If he say nyami dowo. Na open ye mawu. Dinti soni muye. Emo bonsam dadawu. If he say nyami dowo. Na open ye mawu. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Pam 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 pam. Trials jack on every land, and we cannot understand all the way that God will lead us to that blessed promised land. He will guide us with his arm, and we'll follow till we die. Of course, some people call it a freaky funky, others also call it a vintage. And I fear that June neda etosu edu enso in the year of our Lord 2022. And kakranka krade odien eko na seneti bi odie be kuduro. Anu nti anopai me pese wunya gidie na wote ase se mema obronsam enada o se yare na agbo ni bekun mema obronsam na ada o se ene wani da so asa mema obronsam entwa mfonyini bi enkyere wo mfa nhunehuna o so ate ase trials jack on every land.
we die. But one thing I know for sure, what is promised He will do. So don't you lose heart, don't you faint, for your miracles on the way. So hold on fast. Don't let the devil lie to you. Remember, God loves you and He wants the best for you. So hold on fast. I don't pray Yankopon. The devil, Oh no, and I would name me a my dear brethren, maybe I me with GDA say obey any sir. through some trials, I don't see and found one on them one pay. very far When it say ya ubi sa hon sembe bre say eh ade na san chi bi mu yi. have prayed, but it seems the more Ato enipa no obre tie. O de ento no obre san say awurade wo wafa. Me say awurade wo wafa nte nya de ato no obre why. Awurade bekoso aka ho na dom bekoso adoso de ama wo. is for you. That Ne nsenkyere ne bekoso adu achi. Adansidie bekoso aye wo chefa. is Upia frifia no pay. Say obesan ba biem no. Say awurade ani munyam be doso de ama wo. what you do. Je me so say amen. And it says it's Awurade adom be doso de ama wo. future. Hwɛ ɛtɔ da bi obi wa opie frifia na ne yam hyehye no adan Don't ɔde ka ma osuro sɛ pia wo pie na hwɛ ya no akohyia akafo ni bi love you. And He wants the best for you. anɔpa nyame Hold on. onim ne ɛyɛ na ɛno pɛ no wɔhwehwɛ de ama wo ɛne ti sɛ wo pie frifie fa nigye fa pie And He wants wo pie frifie fa ɛnwom to ɛyɛ nigye ɛnwom to fa pie why na gi enya gidie ma me sɛ ɛyere so kyere so sɛ den adom wura no ɔyɛ da so awɔ ne nwunu aseɛ no ɛnya de obegu yɛ nimu ase da to move. Sense of shit. ɛne nti mu yɛnkɔ so anya gidie na yɛnte aseɛ sɛ Me. awurade ka yɛn ho What for come chin and Bible. Nancy do do Bible. Now how need so shit. ɛyi ya dɔso Now need me I won't fanfa. wohu baabi amfamfa Oh, in case ya is so dear. Oh, yeah, no, kwafo nyame oh, yeah, want to me. Oh, yeah, dream, oh, nyame why is she be a mau? Every mau was sitting above. Linty Sonny Moon, yeah. ɛmɔ bronsam na dawo If he said, Yummy, do. na ɔbɛ neɛ yɛ ma me ɛso ni mu ye me ma bronsam na da me ɛfiri sɛ nyame dɔ me na ɔpɛ neɛ yɛ ma me ɔbowɔba ofori amanfo ahenkan come on Frenny J any ahopopo facto nyumi bi hwe fa gidie emu api facto nyumu a ye to yi na ensem no ewo mu no kagu abrabo so brofo na wonte kwa afo ano fofa ho de yin oh my goodness. So you can tell a friend also to tell a friend that the favorite political, social and current affairs talk show is airborne live on your family favorite radio station Ahenkan 93.3 FM. We are broadcasting live from our national studios here. Akuya Afrakoma Studios. Precisely our Chimabuabo. And it is a one share Chikwan. Achimabuabo na yebutu. Achimabuabo Presby School Muha, Primary School Muha. One yebutu. Come on. And if you are your boja, yes, you must say fear that na protocol shada nye juma, but if fear that no na show no so no shit. Mame fast dan koma aboafo omo ekura dwumadie mu. Omo gya to fom pe dwumadie be to nsuom. Odi Ahenkan Kwame Yeboa. Ono ene di yenim say executive producer. In fact, your executive producers
ɛne ɛwɔ executive producers odi Ahenkan deɛ ɔyɛ dutwam onipa a oni habi nanso so ne selections a ɔyɛ topics a ɔmayɛ treaty no ɛyɛ nea ɛboa ɔman Ghana ɛnkyekyereɛ nea ɛboa kutokuman ɛnkyekyereɛ nti yɛmfa sedanka ɔma no odi Ahenkan Kwame yɛbo a sɛnka ɛyɛ ɔmamu anka yɛbɛka sɛ ɔno no yɛ FDA ansa na ɔde aduane bɛba abɔnten no gye so ɔde ne stamp asi so ɛne nti baabi obi Nyankopɔn ka ne ho saa nso so ɛna adwempa hene Kofi Mensah one solid guy hard working and ready to do bibia ɛbɛboa ama ɔman Ghana akɔ n'anim aboa ma company akɔ n'anim Nyankopɔn nhyira no saa nso so ɛna Kobe K na ɔbɔ nnwom kakra na ɔyɛ kɔ kakra na ɔfa ha kakra na yɛ tu jagu ne so kakra ne na so yɛ hye kakra unso ɔno wayɛ no ho so ɔmpɛ kasa ɛna me nso so deɛ mu amunim dada yɛ tu jagu ne so na bibi yaayɛ no Kwame Asante nso so ka ho bi ɔno nso so one hard working social media guru in fact wasua adeɛ na hunu ne ntɛntɛm and draw surprise me with video bi ama mahu sɛ he's ready to learn na onyere no ho okipu up a ɛbɛboa no ɔbɛgo far and of course Billy Man ɔno nso so yɛ one top notch guy a yɛba no technician a adwuma a wabene pa ɔno nso so yɛ in charge a ɛnɛ baabi bia wowɔ no ɔna ɛkyinkyinkyinkyim fidie no furuma sɛnea wobɛtumi ate yɛ nka na wo nso so wasum ayɛ wo dɛdɛɛdɛ kama Billy Man baabi a wobia wo nso Nyankopɔn ɔnka wo ho meme deɛ mu nim me ɔbɔ ba ofori adabi bodin ye vi mu nim yankwai ɔbɔ ba ofori amanfo the commander general and suroja baako ayaka aropa ya sinkonya a forgotten country matching any jumedi anything. Yes, to me live our YouTube and our Facebook www.ahenkanfmonline.com Ubetimi etie en wo ho sanso so ena modern Ghana Zaino Radio app Ghana Waves app ni nyina wo Google Play Store and I say App Store mo am use Android and I say Apple phones no monko ho no monko download apps ni nyina mu wi on the app no you will search for Ahenkan 93.3 FM baby a wo bia obetie yen so wo Ghana so wo amanone obetimi etie dwumade bi live Mepacho dwumade no dwells heavily on your comments, your thoughts, your involvement and unti encourage you so also fa wo comment no fabra let the world know how you think and what you are thinking about as well. Fabra 0594841044 0594841044 or the buyer back in kind of come at the amount. I'm praying so we've got a lot to talk about. Udim say Andre numre and yes sign etu fuel no emu enti as we speak fuel 1 liter fuel stations are checking here Total and an edikan or increase you more a price no ko animu. And you see a liter of fuel no drew 13 series 50 pesos. 13 series 50 pesos. And it is out of 500 cedis ya. Can you nanka ubenya gallons no mako 11. But ene out of 500 Ghana cedis ya. Gallons no ate swati abafem into ubenya gallons no 10 gallons. And ubenya 500 Ghana cedis. Compare your one sem. Echo share bossy a better fuel. Eddie Amobi. In fact, you drew Honomo. Now I'm bono. Fina be my emre, but I was a bemetia, be my shebo. He's 500 Ghana cedis caneno. Nakabenya gallons in Bibri, but 500 Ghana cedis or Taubenya gallons no Mako edu. And the Yananka or Taubenya gallons no edu bako, but a swatting. Oh, see any GPRT for din komo. Ya catch them say reliably informed. Yate. Some mobile beto lot of fame. PR no say enya no kre ente sa. Afei do we some adia to some say beto lot of fame. Ghana hana e wono bibia e adwene say the politics. GPRT no crash say yon person dey politics.
face the reality. Let the people know the ordeal you go through each day. Kanena kamoto 1 liter of fuel 6 Ghana cedis. 2015-2016 yeah. And then you 2022. Motono 1 liter I do 13 cedis 50 pesos. Only God knows. Say I'm sure you could do 20 cedis. Na baby I don't know kon dey na ye bedru. Na ye betena Ghana hato a liter of fuel 20 Ghana cedis. Ebeba. And this is facts are enye se obi na wakwa akotena baby atrotro niam na say obi na say that say or concoct story be just to make the government look unpopular. It is never the case. Boldly written obia edi nani hunu. Enti say bibi koso na ebinim yo madwene say omo de beye politics a. You sit down and sometimes ubisa ho questions be say hey na enkrofo yi pa what do they seek to achieve? Edi na omo hwehwe. So serious. So serious. Enti petrol ne bo no ho asem. And then you be mun come on. Unsese omutumu bia no ana ya ba ne abekasa. Na ye nyina petre na sam ne de agu ho ne san akwa anim. But don't you also think say ebra so se wose nyina se ye be form alliance kra no a yam form alliance na yan sujangu the government of the day ne so na tema oil refinery na eguo se agu no yen srem panimfo na omuntumi enrevamp no omuntumi hwe kwan yon befa so a tema oil refinery because maybe to me na metiane there I still don't understand say ye wo oil refinery wa ha na nyamia ya dom ene ye wo oil fields no makoma yensa each day bia no ye tu of friend saying crude oil no barrels no ye tu 148,000 na ye de agu ship mu makasa asem ya na ye de akwa amano ne e de ben pa ne hayen ena enti yentimi committee financially say ye pese yen oil refinery no e wo se ye say de be ya fam go no a ye tu organ ha no no ye betimi de akoho ne ya refine na ebo no ayefo ne nyina timi atobi na be pem ne aban beko omu nyina eye lip service ye beye na ne 8 years aso no kọ ye beye na fofraba ye beye no so de so no kọ fiwo na ekosuru nyina no hwe me sami huru so mo de ya amanyosam ya na me ya kakra because eye product yen Ghana ha no ye ni control over it. Enti omo control over it no omo be determine the pricing. Enti sa price fluctuations and the volatility we go through, we experience no ye ni upper hand, ye ni control. Se si akra ne ya adwene say ye nto a shortage e na be koso wo Ghana ha. Enti se mi huru so mo de ya manyosem ya na e ya were ho. There were certain things I bet me put in place. Tema oil refinery, we had the genesis of it as at the time and I put this idea together. Ye nya sa idea no, ye conceive idea nimpo no. Na Ghana ha na ye ntu adwongo mpo. But empenimfo sa bre no, omo dwen kon kan no, omo hu se da bi, baby a Ghana aircon no, ebeduru baby no ye betimi atu fam go wa ha. Eni nta wo se yetimi si baby a, ye be kon no asa fam go no, na ye nyam fa so wo so Ghana ha ya. Tema oil refinery is the issue we are talking about now no pay. Say ya buy no so no nye ready say tema oil refinery no or be committee financially and then omo makwan e ma private individuals no ensusu ntimi nsi oil refineries ni bi because so ko Nigeria ya ma omo kwan a private individuals no oil refinery omo nyina ACC bi Dangote ya ma ne kwan a we si oil refinery wo Nigeria eni nti so omo tu a omo de ko ho na omo adane ani na odim say crude oil no ukokotu a odim by product ahodo e wo so uyi fuel na ubenya free so no a ubenya diesel uyi diesel ni free wa ubenya kerosene ubenya ubenya niam bebree anka ni nyina ebe wa oman mu ha ya but empanimfo a ya to aba ma omo bakwa no none of them and are ready say obe committee financially
But you sit down and you look at certain unpopular decisions a government of the day for no take at the detriment of a Ghana nino. Sometimes you think about it, one show anu ya, no one know yapa. And why do we keep playing wicked to Ghana? But your political parties here, you play wicked to them. Ubi a microphone, the map politicians say on kasa, on cancer, bonnet, and funny party, what da. But I'm going to bonnet the Fagana home. Forgetting say or mine and our party no or minor and our party no, and we should place the interest of a minor high. But always it is the political party and we see say the prime concern, and it is so bad. It is so bad. Fuel, what do you say? Fuel the backbone of Omaibia Nisikasem. Fuel is the backbone of every nation's economy. Into the moment fuel no experience price fluctuations, it can be beer, Into the me any deliberate attempt to say this is what we want to do for ourselves. Mobo na de bia ne akasa kasa ama bebre kura ba mu bu se munyai kasa because mo ka kura mpanimfo no omu tie kura no a ne mo ka mo fa nya adwuma. Until when ye keka ne sa no Kwame Nkrumah sem wo kan ye no Kwame Nkrumah sem wo kan about change, ye kan one day, but we don't want BB say ABC before we experience the change. Ye perceive yankasa as reasonable human beings, we should be able to know say it is about time certain things needs to be changed. I will see it yes sir. Now I am placing the interest of Ghana at high. Yen share ekwen be faso a ye be push the Ghana agenda devoid of politics. Party A ba ne manifesto no am tafre ho a no de agya ho no kɔ. Party B ba no so ne manifesto ye tafre ho a no so de agya ho no kɔ. Saa na ye di Ghana dane saa na ye bibi se ye be boa yen. Emwa yen ene he poultry farmers o ma no dem. Poultry farmers anu dem kosia ebo ha bi aduru ene. Kosia kane na ba ko ye 50 pesos ene prices na hwiri ama yet Ghana ha ton kosia 2 Ghana series kosia ba ko 2 Ghana series konkran ko he yet Ghana ha o ye to kosia ba ko 1 series 50 pesos. Only God knows say ya hwe ye kra kosia ba ko biribi ba ye beto the 3 series kosia ba ko pe. What is the problem? Omai mwa yen said that enka said ye deliberate attempt a pushy a certain agenda. What we think about me party me party me party. Adena ye yes sir. Oh. Omai mua ye timua ya appointi obi minister ministry ya appointi odo ababetfo ano e very sensitive ministry of TIO, ministry of children, gender and social protection, ministry of children, gender and social protection. Any de what to ano say whip your people in line, bring bare ideas I be boa be mitigate the plight the children of Ghana go through. And you do what no oje say honey akotena buruchiri and I was saying say Ghana for ahoroba or no crowd any problem because they are you are appointing authority wo ho meti hai na e wo se me ba be ya adwuma na me ma
metifie bosome so a na odi ahenkan atua meka enkrofo nso hwe anim senka wo come and serve them me ma maybe woni minya enko ba bia the appointing authority the mama kwanya se memra me ya adwuma no ono mum ene wo se ye ne wo bika enti yes yet ase who go through whatever yet ase yeah whatever you are going through no say yet ase ya ebeboa yen yes kama but you don't punish Ghana for because you are going through one or two problems or so whatever. To me, I'm punishing Ghana for because of a problem I will go through. And your company is slow. Some ministry no are very sensitive. Mami Sisiri ada power within a kohono or acting or be a caretaker. There are some financial commitments on to me committing home. Procurement yibi on to me financial chance strong decisions you are on to mean take because or your caretaker minister. No one can across some parfenam. Also, so uncle Brewu. The ministry or that no sanitation one no. She a female in Ghana ha. Now, what's the ministry kakaka sensitive say? Yes, I can home. And what you funny busa. And I hear the appointing authority who do something about it. They are all sitting aloof. And I heard the echo one. Until when? And you better say Ghana baby I didn't near channel echo ditch. Until when? Until when? Mama ya share. Dia ya ni nyina bebu hu akonta o. Say wadwen say umu hu akonta, ubebu hu akonta. Ade bia Nyankopon de ahye wo nsa no. A time will come you will render an account to that effect if you don't know. Inti me contribution to the nation development. And it's I will come sit behind the microphone and do what I'm doing. Se me yedi ya dachi mu akatua papa. Ma nyeni ye nso a dachi ehu akatua wo ho de mame. Enti say wadwene say oh president na president de wukubu de be ho akonta. Okay. On the day of reckoning you will see say yes. Bibi will be ase. Enti say what you said ya wo ya no no I'm telling you. You are laughing at the wrong side of your mouth. You will account for it. We a minister ubebu hu akonta. We a president ubebu, we a assemblyman, we a unit committee member, whatever position ubebu hu akonta. It is only diagra e wo wa. We've got a lot to talk about this morning. You be discussing Ghana issue no dispassionately. Say na be ya no nkotra nkoka ne enwo se ye ka. Erade nka wo ho na na adom no so mfa ma wo. Ti ase enso fa me se na wotwe we nyina ne adwendwe ho ne se bisa erade hwehwe bom na obebie we enema miensa nti wo kọ na wotwe awie ye fa ka wo ho. O se ask, seek and knock. Ask, seek and knock. Enema miensa se we ya Erade so obeka wo ho sans wo nyame onti se nipa na wadi atro onti se nipa ene wadi atro Erade nka wo ho na na adom no so mfa ma wo ewie mbobre ma me fa ma oto na fe yemfa sports no nto aso ewie mbobre nsem na no pe wo kire se ne ensuo e wo wiem na ene nsuo na ebeto no mo kire se ayeremu nso ene na mu ebidwudwadwa ene nti ya no wa hye ne nso e de ma me ensuo ne to ayeremu ne na mu efiti ya no pe ya wo kire se apua mantam me ya hodo bie no kusukuku ni besi ya ka kusukuku e yebo ebo ni besisi saa mu be dru kakra eni nti drivers no eya na mo so mo use mo light ni yie na etumi aboa yen Erade nkan yen ho frame obobo free amanfo ye the sports na toa so e de amamo Music Sports. Okay, Abozege Sports, indeed. Abozege. Abozege abejini dinyo. Me kaipa na me report from Accra de Bahano. Me ye report ne sa na me wi a
me say abozige no mo amo won potem ho no me say eh no dey bad na me yet to so am afi do me hunu say din enti me ye wie me ye report na me be wie a no ma twen adu ba bia me kan abozige no no mo nyina dey ato aso abo oh eradi yankopon odi anka be ko nipa I see ba se bibia bako de oh bibia kama yankopon ya adom a Sunday yes ena mo de mo nka sa abrofo no me de sa abrofo no de coronation ana o say your friend is saying a ceremonial game de coronation ana coronation yes yo say brad team na bo ana say ade ate say almost celebrate and almost crown okay oh I see but say see ade chire din see ade bibia kama wantwi bia ni ba bia oh dabi ya de rade ase see ade bibia nyankomo na die ho afo ena me no kasen so de omo nam kwan so a omo papa ikra friend say ne was a chance a visa yi ana am fro say papa a chance ana so dro visa savumafo me gira manimu a say me gira manimu a ni ba kon so no na wonim okay so sports na we di ba kon me gira manimu a me pa chwan omo nam kwan so me gira manimu a na me gira manimu say senior presidential advisor dina na mpesa me bon senior presidential advisor omo nam kwan so a omo eko honti omo ko hiva omo ko papa no ho nkran hwan mo kutukufo no eko senior presidential advisor ho enu am say ye nyina ye honorable MP ye de ma akwasi akwa I'm say watoto nyama nyina kama ama ekwan na mabi mate say omo say Kwame Eugene so beba yes eno ye Sunday no na game ne be consider be game ne Sunday okay nti oba be performing before the match and I say how is it yes well performing before the game I see yeah info yensa kan ya de ne de oba performing before the game and before the game na so here after the game there nkofo be break cause be go 5-6 in morning baby in park no so light so ni so there say 3 ana match ni 3 game 5 ko 6 no park no so light ni so nti okay but onim say be pem sa abrem park na nya standard for Premier League ana munim yes na ka me ba so no say omoko senior minister ho no media ana senior advisor senior presidential advisor so there yes senior na here senior ne go say on fan cheme me yati ni dibia na so senior presidential advisor yes omoko no we since papa no ono so oni nan wo forma wo mpeni ho no media enya sa nan wo forma o sisi ame no ka sei ope mpanimfo ye powerful wo Ghana ha untumi nyini nsi nchen okay powerful okay o ka say abrante we monsesa ne hyebre anope ya ebe ya adwuma I tell you oni ya so na tie fichire ha ya and also saw that sports there hyebre na the man is so powerful to the extent say or ye powerful wa ban we mu a se o ka say yemfa quota akura meye kuremu nyina ya ba be no within a twinkle of an eye and John saw that sports there no hyebre man enti see here no more I don't know but I don't know if omoko no sense mchweni bi kan ho dia am just say bi anka okoto sa opani no betimi ahete no with that question no ade enye odan sports stadium na senior presidential advisor afa no obi be between for ana obi betwena again senior so okokai no say bi an referee ono the referee no na zero ba that be say on say eye na so ba ko that be juma ne doson so that we dey say ye birthday nyina o man ko juma ne doson o basa that be park de da honde na juma do say do chop park na so da o say still na injina make say obi one man na call this question epem no obi o DMP be say 12 years 16 years wa sports minister obi na ko cheza juma sports stadium ma say juma nyame kan unya nti mase no mo nko kai no sana person mo che yes baby a obeto say otumfo bo bibre no na ho hia no no ho hia no okay abaye MP abaye minister abaye so on but
say still that sana the cause sana okay wabaye MP one wabaye offense sports minister and wakona nima baby we adentina stadium enti kutoku for na catch so meya wabaye na say stadium no opening wa meya ya mori ya nyari ntiriso border o na me no nukwe ni o hwe ni deep reality ya say wabaye so in fact my come on into obiasum say so man nya ade na yin na ye di ekire wotu atensi di akọ stadium akọ ya sechi akọ away I mean struggle setting your bebre na ye nyina coming together ebe support a club no say stadium no say ya nya no from within this month you crampo anko akotokura so mbo mo ndem say wa ha my can't supporters no say ya fa anu ngum na so o ma nya na so mba yan so a cause new season ma chance start just September ya it also be an intention na say within this month ya you want middle of this month so man start bibi our pitch ni so a I can tell you say kotokura ya so home games to so mo down pa there na division 1 kwampo no ya ba no officer because enye standardized one intendmenim ya see hu bibi so at say something is cooking bibi fans na maje maje fans na biezi bi na biezi it is how say you for say park no yes you for say honeymoon ento nchen smartest wo mo dressing room na mo picture ma ya dia ba they are ready and number bo ho no so what I say and odan say in this month you can start how many months to say offense September and baby aduru no so de ahoden ne boro CEO se chairman no ni so ni team ni ne dia no baby ade na aduru na ahoden ne boro no so and typically stadium na kasa so enya ne dia so what I say e aban dia nti just banabe CC yes senior presidential advisor yes no o advice na nado mayen se ne o ye senior no na nado beti o no advice kura ansa ma beti junior so so estin region for eso ade say me kwa de me pesa me de no kura bebam say estin region na say ya chem for me pesa me de no kura bebam but so we senior de no mean you junior advisors wo ho you senior de a wo so o mampani di ka ti wo asem yes enti yesre no stadium no animu ye free sabria within 2 months o metimi aye owi ye here more time cause stadium no enya de ketua o ese usi I mean baby a VIP ampenifo bo mbetena so at say and a couple of adwuma bi won ma so me even turf no krampo no uyi stadium no ho ene ne ho nyama nyina kra free won ma turf na da form no a mbabo so no krampo no adwuma kese wo ho so me nanka yenia bresen kepesi ebo home game no one ma but this time koma jusu nyina ade face anwafofo gusu akọ ya start ebia na se nsuo toto odua grass ese abaje ebia na ye bo we ni wi a Sunday die no dabi enu po de na sanka bare se hu sa nwia bi gugu okra ye hu se bi baso ye hu se bi baso hwe me kai edan bia na Sunday game dey me ba Sunday game dey wom say sanya league ni abawie o me talk about to tef say ye ni abrise Sunday game ni avanya hwe say na ye si de edan bi nkrofo bi si dan wo kwabenya o de call Ashoma Estate kwan so ho ba bi edan na sika wo ho enti within 1 month 2 months eni ekukuru si ho enti we no munya botre sika ba ho obo wenya butra semo bon na nsia na e sha se na nsia o ene sesi ye ojum but say July August September sisi so mami play diabolic kakra me jeni mi nibi hwan na ne ho oden ene no na seta fans na maji na maji fans hu ene wo hwa na my frustrated no ma bra mo nkosi mu stadium we yes so enutina obo enutina ye plead enutina yes munya botre na munya botre na mo say chenchina mam ya ye be yesu a nkosi mu stadium we once nya chenchina always me ka ha no say bia MCB ti say nya kosi akwa oye enye ade a I mean esese oye no yes ono de was say no ya to Obama no ni kwase say ene do ma say so ma bi o mu ya buru no so wa fine ye woni pa bi ho no ma me ba o ye woni pa bi ho no mo a ti say wo ti hei say wo sorry say wo ko bibia makotokufu a enye o hye
ɛyɛ bi a wo ankasa wo conviction bi ɛna ama wo kɔ akɔyɛ that's here but the moment ya wo ma be present wo ho de aba say kotokufu anase akyem danfo yi me pese me be mo MP the moment ya wo de wo ho beba ya so ye beje watum no ye free bi social contract ye no sign social contract enti won ne wo ho biem okay wo de wo ho a ɛyɛ wo private life ɛna wo de wo ho but ade bi abe na wo say near to the benefit of the people. Yeah. And to be back and say, on a boy, stadium, see CNC or on your share, your share the man. And Nessa, when since you are Bibia and banning from the 20 anno, maybe. So when you see a to me mono, so when see a Bibia and banning from that. And I make us say, when see a to me mono. Aha, and yet, baby pictures are the way there. Sir, you just was a boy. Pretty says, yeah. I was just so sorry. And yes, I was just saying, I yes, Yatoba Mano and our responsibility says so. And yes, so Monday, so one SOC, I call MP Honum. Now, would you be able to take and trench position? Somehow, okay, I don't know MP or not just so because says so. Me patoti. Now, your says simple question. A chess or Boba sports. Say, your share, so Boba sports or hand and Opayana. Now, so a mouse of best sports. No, sports minister, no. As sports minister, as MP, any sports minister difference. Far. One necessary as AstroTurf. 1 year straight for Semo. What then put on the Casa, you 2 months as AstroTurf there. I don't know AstroTurf no. Or don't put on the system. And it is sponsored on one of I didn't about catcher ministers. You was sponsored on the whole issues and say MP. You will never be a honor on yet. To said ye can sports stadium no. And yet duty bound. Searching chana meba. And yet duty bound. Searching chana. On the Unsi Stadium, no. On no crown on the second drew, so see. Tell you the bottom scar. I don't know who yes. But the moment I will be MP no. And you was said the other Yamo County. Say Obeko lobby. Ube Wura. A Yao Canonte. Say Maslock, enemy cool Wura Yana Moko. I don't know, be a chance on Kurura. What ma asem na okaze nyo nezo osi no man see for us say why sports minister messing we one about fans akwesi akwa I did okaze nyo nezo osi am call Premier League fans nyo na be am call Premier League am flyer bi o ma ya congratulate you ma hu ni mfa o see o makotoku ara so coach that is the issue fans say nyame kanu when say I don't know but me person me kire say stadium dia ba me pe so at say e ba no defense e okay but o defense what say what's in your Jesus so si park so at say na obi be see we dey fans run enter the man but say stadium ma ho yi say you twa ticket na say ebia NS nsaka na dey e kwa kosi akwa ho no mana e kwa abansi kam na person me say na person me say ko no na eso stadium na be no yeduma ma wan me ba o yes let me define obetu akwa kase mo stadium wan obi aka say ko be kase mo mbra no betimi ajenim me put the impression say yes kwasi akwa na Messi stadium no yen kan sa na enye na djuma say wosi okosi stadium yes na person me chero no but be me kan na person me chero tie enye na djuma say okosi stadium but o wa said ye wom e wo so ye yes which me no ya adwen wo hono enti where from there enti say ya adwen wa asa said na so ye but me person me chero say no na so stadium no na stadium do wa go stadium stadium one stadium be say me am so go see stadium watch mo da one be that that is one chap but no so ka che odeko na go ka kire mo soro enu nti na wo ti akwanya sports minister okaza enu nti na me ka che say enu nti na me ka che say maybe na America no nya ntem ase me kan so ni asedi o ye de so no ha ono konkran no de ko sa nya ode ma e say ni ode ma kotoku yi so ati ase wa ye e da mo obi an shene say bia onyi amount of sika na bibisa but why because of ni dibianti a owo krom ha no so that say be say yes stadium
say ya pesi esi stadium a na say do ya ne de na so for betu bi me ba oba say obi betu ba turu bottom sika so no so why bi and they no I tell you no chew obi anka say onkosi stadium obi anka sa wa ha o ana obi aka which nyame me kan say enya na said say so si stadium bas na ha de bo ba anu ye bottom sika o anu no na ofele say opeso han bas na say me zumi o sika na pese me han bas makutuku a obi hye me kwa betu ba ko han bas makutuku say ade o mu ye say ana say me to so ko so mo no ma anu no ye fa nka sa ne wana ma no wo so ye mpi ya to aba won say wo ye mpi dia ya obi e wo kro mo bia wo na say ka kire ye tu me ka chem say ati wada sports stadium nye enti Kofi Agiri ko ka che sports minister so meje kwai ana so me say which now can men kan cho so obo awo me ka cho say enti na je sia enti na je sia ya stadium ni sia asem so aja say ana bedin e ko so me nyame kan say anya na said say so o si stadium ene nyame kan me ka say oyo bibi di Bua stadium na e de why bonya na say bibi sa me chen say anya na said ko omo a e yo ma say so si stadium no e wo ho which obetimi aboa for that senior why yi enti sa na ebo anu an ye ka se onyere ne ho yes no ye du na say David no say ho na me obi aka se onkosi stadium David na senior one na so mko je no osi stadium exactly oye sports minister no senior na me ba me ka say yankoko bisano no me dey why sports minister da no me ba why sports minister da and also be papa no so that say on na kasa so on kasa akufo na adodanka akufo si stadium on kasa e fa ba bi na wana appoint Mustafa Yusuf on na appoint Mustafa Yusuf head mama oye duma ma ban ana bo kwase ko head mama mo mai imagine say dey bi amoba Friday nu a mo wa be fa me time no nti mo plan we chire ho se ba be debate mo plans ni nyina ma hu mo plans ni nyina mo be debate ya mo hye dan hye ne segment in fanko mo sports shoot no so enye ha mo hye da pa e na mo dey say debate we dia beta so ha no mo eye mo fast sports no to aso no mo nko mo fan to aso no mo nko da bi eye mo fan to aso no mo nko ala gede unsam yan fan to aso fama media de Joshua Kabna ejanim Yosef Agiri Oheneba enso e wo ha brempa pokuare etechire sanso na Raymond Ashete enso e production bibia enso ba beja ene anopai yan fasida Emma Standard Water inso nemu odesei inso ye inso na se onoma enkofa ha bia emfa emnot na anopai start today no we Standard Water bebia be ru bia se upe inso onoma ka so pe Standard Water jibi na bababum se yes inso se emu eyem open duro to na so ne no open sembisa bia fenambei na fempenifo so angel so number 0547 3343 85 0547 3343 and 024 5666 uframba jo so na fe bia enso etimi akoye and Standard Water mi filu T74 sabi nkanche se yanwa amebodin ebi awadwen na se wanu maduru anum na nkode akona kope T74 na afetu ase na fe bia nkoye emfa ema ebi o kidney no wanya problem ho se dane da ehawadwen ode wona si from best mienu sima ba ko bo se wona se atata de kakran wo na se ekaka wan se umra bo no na se wanya eye ohawo enso ohwan wakoma etumi bo pim hawadwen ye pa eyade se wo na ekaka wan se kopeti 74 na nonom bi ne etu ase enso emfa ema ebia na wo harawa no na se wode no eho atotuma ana de eye ewa wabo be 10 years nie ewa ko no wabo se wanu madura enya de etumi ekwa kopa drebito na fentu ase enso emfama woni ya dane da na u complaini ade wachira uhuni ye ebenwa uhuni ye uhu ade kitikiti woni su ye nkusunkusu ebia na enyi nti no wanya problem e woni so a kono peti 74 na ubo bi na mbo na ebia nko ye enso emfama hepatitis B and C and airways high blood pressure and in your pi prostate enlargement airways candidiasis and in your pi HPV and I say airways no HIV COVID-19 acho fibroid and I say ulcer and airways competi 74 na bo bora febia enkoye emfama say gonorrhea syphilis and I say enam yadwo bia and so T74 to say enso the amount unya drebia ebeboa na febia koye
yi ade ama udo ni tiemo e wa timo dane ne potema eye be bia to ndro bia udo ni tiemo benya ndro bia to e bia akofan ade ama oni pedifo di komo na 13 tiemo aka chedi na 0246 073498 0246 073498 and 0501 628931 ofreti 74 mpo one by those na fe bia koyi ade ama unim say yade a EPO no agesia na ehase na kopie mu team so mo EPO no ma dodo na transfer no ekoso enso ede ma Man City team ba ko a na se no ka say the transfer no na se odiga enya gudie omoso ma tiro na se hono no ense da enko santo mu wuram of Brighton and Hove Albion abrante mi de Maakye lela mko fana be pie mu na be bia enso etimi akwe de man abrante sika da no so no 50 million pounds a eni sika City fo nkoko pie mu of Brighton na mko fa abrante ni Maakye lela be pie mu makachi yewura mo Chelsea ni kuma ka fama na anapa ko Chelsea report informo enso adiba ene se uhwe Chelsea fo jersey ni mabosi atwo 3 bi dia tum omo ene se omo sponsor Chelsea omo jersey sino mo tare na bia koye edema omo na papa ya fa Roman Abramovich emre duye sa pa no ebeja bobo kuna to no na company fo yi abo contract amo Chelsea wono na ko omo twam na so report abade se si ade bibia atona ko ma master ni contract no eye enso de maboku a ya fa Chelsea ade mu sem ni na ere jao Barcelona e team a was Spain am no ka say the team no na se ontimi ansan player ba man nsia kan fa man nya ne se team no edeka into report about se team no afom ho adwen se no nyama bu wonu ma esa omoton na fom nyaska no mtimi edesa players a na so mo so omuhia na am no ka say the 555 million pounds ani sika na se basa hia to be fast no wetimi asan player into no ka say TV rights on ma beton bi samson nyabu wonu ma esa omoton na fom nyaska na for the lance of Robert Lewandowski mo mtimi samo na bibia enso timi ko di ma basa boboku no yewura mo Manchester United bo ko din kuma ka enso enfama branch fan Paul Pogba esa report abanasa kasima kuma bi na sa branch no remo na ko piemo awo aye Italy ni patem enso ko boje boboku no na bia enso ko ye ma branch na report di akire enso abanasa branch se sia de Manchester United de oba na se mo shera nyar papa bia so mfama no enti wo sa ko back to Juve na ko swatu na bia ko ye de mana ye de mun semni na ade ajao sa Pogba ko Juve dia na branch ba ko so peso ko Arsenal din ya di Gabriel Jesus osia kan de mabo ko na Man City na Arsenal for dia branch na chia enya gudie lo nche ma Arsenal for so mani bo no de so mnya branch na bobo na fe goals no wetimi abagu ntinem de ma Arsenal bobo kontinu ka se de omo so de 50 million pounds ko Premier City na fe Gabriel Jesus ko fa be pie mu Arsenal na bia enso etimi akofan e de amano yenda ni ko na team for bobo ko ma coach e fa na Steve Cooper coach e ma bobo ko na report e dia kira eba ene se sia pano wa qualify bobo ko e na be pie mu yi pro ni ma sia no dem perifo ane di ko ma so best stand contract e na ma na for bodjuma so e na no team for bobo ko na ye de musem e de ejao yam fasida ema ODI electronics ni patcho TV na patcho fridge freezer gasuka blender cat na se washing machine dia we ni enko ba bia eno ani ODI electronics so ba electronics na ya papa bu nche ma banya binu ato na bia enso etimi akoye de ma ni buande o fam kra na sem dane se obana se onkita scan nyina abeto twanka kakra so sika ne bona for platform for the coffee na bia enso etimi akoye de ma pensem bisa bia na se oba Ahenkan FM ma no banya penifo na for nuom edi nkomo ne mo frɛ number se bia penchimo asim die ya o frɛ 0550 900 600 0550 900 600 054 655 7175 054 655 7175 na for so ni edi nkomo na bia so etimi akofan edi amount ye chef semna serial fi Kumasi Asante kotoko bobo korimo edi amount enne aropede ko pe Kumasi Asante korokwa enkomo formo ebande aropani sa brantia ye fero Augustine Japan no edi likely so be remo awo Italy this season afro akobua bobo ko ase ko remo awo Itere Serie A na edi amopiem this season no ombesi akane bobo ko afa no US lazy no brantia no ene omodi komo na likely said data ono anada bobo ko no ye fero eye petrolio eye convenu wode sama tuja sa brantia fero Augustine Japan no omo no edi nkoma kadwie na se bia etona kwemu dia na se remo awo Italy na afro akobua ne so nkoma ka fi Kumasi Asante koroko bandaro pedi musam no edi ejao nwa na beto dwa se Inaki Brothers no na se ade a omo ese omo ntimi entwa so na se omo nsuehye from Spain Mesia kan fa Magana na eno sansem okọ piemu woni enu tablo so a na ade a edi ahimedi akotina na se enya gudie report after the
NPFA da ba ne se san sama omo pa chese na sa Brantian din ade Nico Williams na fe Nick Williams no omo pese omo be so shi da ma Ghana no san sem nyina no enya no kre yewura mo ne ani kuma akra enso afman ko pemo our FC Samatex bobo kolomson mi sabo pemo our Ghana Premier League ma se 2022-2023 season no obewo Samatex so mujina mo enso esi akana ko pemo our amompatemo wa eye Amanfi West Municipal no chese omo MC papa for honorable Nana Lord Tando e de sam kakra dia tudwa wasi bobo kwe ama shomani yepa eni ti omo so be shewani monyam na ama bobo kwe na fe bia so koye edi amom na ndroda Samatex ekopia na naso ene no ekodi nkomo ene se washo mu kura se bibia mahia bia no amomra na chena fe omboa na bia ensu koye na washo mu bo se ekwadi fi asankragwa ede kopem eye nkura atwetwa hia no omo begusu na kota kama na fe eye kumase asante koroko bana house folk for ba na se bia koye enso adama Samatex yede mu nsem nina ede ajao ohene na ashebo so mugu kwan arabi weye MC na ashebo sounds na hanu kwan so begugu akwani na kama ya hanu so de no mu omu anu ze ho adwuma say washebo na Kwame Poku answer a former player Adama Kumasi Matama san wom no kasa de osake na MC Oje Ojiwia wakasa osi Black Stars World Cup na yakono na ese ni Portugal Uruguay na fe Korea Republic no na ese falase Ghana ebetimi qualify eda kwa enim World Cup enche eba so kata no emu. It's fine. I think that more attractive more foreigners because when a team so like a competition with team more, and then the other thing when I boost the clubs there, they couldn't but to be open to go with number and I know time team there fine because people Manchester I'm success or plate in Nigeria almost substitution no because to be organized the same effort tonight. I think say European team are not like before. Portugal, I think they're good kakra, and I think we can match them. It can match them boot for boot. If you want to say this time around, it's even very very easy for Black Stars to qualify from the group. Enti ohun say this time round easy. Edama Black Stars send the group amakotom no ombetimi qualify akosan champion kotoko players na so mo makati sisi ane de ro ni chema na so omko Africa na betimi aboa na bibia so etina kwe de mam oso ogidie akoto squad mso amoko Africa yi plus beto mo na fe kotoko so no adru baby Africa Champions League na omko akobon emu. Oh, we say players on ball league we them say on no bomb more than and them say teamwork is not along the line and them say not confidence so near there but I believe say with these same players no them go Africa and say bit me Panama to fight man maybe an opportunity one or two players here then that is when I day ahead to get a break to for and say I think so now no even if you know what you can do a bit I bring out the best of us with this kind of players most we sema Kwame Poku be ye former player Adama Kumasi Matama Asante Kodoko enso edituja yana ni kubaka former player Adama Kumasi Asante Kodoko bobo kurunda da Mohammed report fimu Banesa Branti and sendano payane no ekodi kumakra and said Dauda Mohammed enso yatwebe no na bisa say embra na wo Ghana Premier League ni mo no wo hwa eden and say players no challenges brain and ya players amo Ghana no say omo wure mo say o madwe yepa o say ya pitches no aya enye and afei teams ahodo no omo ntuatua players ne ka utumi si akan ya best boso ba kuma kube enum na say ntuaoka we mu nina aya hawa say players no fm yekotie esama Dauda Mohammed editu yanim challenge ni ye can say one pitches na your ball game no so no your pitches no the no so can be na your Ghanaian league no ye ntimi like who ntimi share more goals na the because pitches na enye ma game no flow say na was a flow no ntina na go game na ma game ni slow down na the and two can say how am you treat players no treatment I dem players no sometimes no ball game be we no and say at the end of the ball game over team na busumbe so na ye ntioka ya bu 2 months 3 months na ntioka players no so no na odi aye wojuma we ntino say ntioka ya
uni baby a wokɔ yɛ wokɔ nya ska de didi ana ball no so no uni energy ne yɛ de abo nti sɛ when didi a be din sɛ obenya energy ne da be gina park ɔsi when didi a be din sɛ obenya energy ɛde kɔ gina ɛyɛ park ne so no gusu ɛkasa ɛ wɔse sempin for hwɛ na fe yɛma ɛyɛ place no good tef na nkɔfo gina so si akan a who say yes na bibia ɛkɔ yie ɛna fe ɔsi mpinfo a aya no mo de da football ɛyɛ clubs na no mpinfo ɛhwɛm yie sɛ obi ɛkɔtɔ kɔ giefe sɛ ɔpɛsɛ ɔti boboku a yɛhwehwɛ ne krata mu hwɛ sɛ sika wɔ no ho ɔbɛtumi atɔ plastica so ɛhwɛ no ni sika ɛni kwase ɛma no ɛnso ɛtitim ɛkroma no mu sɛ nkɔte ɛnsɛm a Dawuda Mohammed ɛde to yɛnim sɛ na mekan unse wo countries binum to say like neighborhood countries bi to say Mali money ade omo no say like now omo build it with like omo new facilities like e be a turf ni ade if say the grass need to be maintained like more like artificial turf na no na best stay for long na be anya like good football what you say na experience good football na you can say you pay for no like I was say before I be register as a team na also check if any financial status ni ejuma or ye ni ade so be obetima take care of players now managing na because Europeans before obe own a club no make background check ni like uniama o ye ni o se kasem and no mo say like okay you have the financial means obetima akita club no but yeah Ghana ha no obia betima akwa say o friend kwala bi so yenkone obe group kwala bi so yenkone ko etim na no so wa etim na for do ma kwhye bebi na eduana o medi kra na omo ye den omunya endi ntino messages say before omo baje nyama sa nyama na no bi be won club we so make background check na ade na omo say nipa ko no wa ye well prepared say bia obetima around the club. We are SOS Brent fan Dawuda Mohammed to any madi musam no eri ajao. Yes, semrana so yakọ nanso ohwema yade a wafu bi no tournament ne ekoso Cape Coast na yade a ene game bako eba so 4 PM Togo ene Ghana e the ebony first game Ghana chance Nigeria etwa kanum enan a na setimi atimu ayemienu ntimi ka se de ne second game ne eba so Togo ene Ghana enso na ebo afi Ghana Premier League no so no se na esi etie ochina ena last one games no na se no so ekọ na wieye e Ghana Premier League ni emo Accra Lions FC ena se no roko ebo afi ni chema na atoso kwesi ada Bechem United ene Brekum Chelsea King Faisal ene Lagos City Salimina Sharks ene Accra Great Olympics Dreams FC ene Midiama afi bebia ni Ghost Stars ene Ashanti Gold Carolina United ene West Africa Football Academy afi Techima 11 Wonders enso na Aduana Stars na afi Hearts of Folk enso Atlanta Tontada Ferro Tamale United no am game no e dey abon into we games na se eba so Ghana Premier League ye ba we wi Ghana Premier League din nyina enso aba na wi kotokode league no wagide da na echina no so oboni games na kan nyina no aye kwasiada ye den sem na si ya ba ko dwa ha ye say no bo tournament bi o ntino asomane first start amame ho ti tournament no bo wi ara say cup no enso si so kama for tournament e ko so wi ntimi de rewe ko bi na yakọ head e ko okay ano no ka say we Ghana Premier League no Abranchi. It's ya sense na for captain in the morning. Wobobo for the manfo at the morning show at was midin at the Joshua Kwabana ejenim Joseph Ajuri ohineba otene kan sa enso ne no obempo pokuare ene uremo na hyetemu ina abo ensem no ye di bejao. Captain in the morning oboba ofori amanfo etwaso.
Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM. Okay, so it's exactly 40 minutes after 7 live on Ahenkan 93.3 FM. Yeah, the sports and a day at 12 median so me patch over here. You know, yeah, the Yakana, the Becca Honka Kanka. So what I say. And if you are that, and in Tiano, when you're about to the oil home, especially. Mo amo betena tena ka mu atutu kwan akokọ miaya no munyina munya abotre bebia wuko bia awrade de obekọ why enti adrabafo no mi tumirika hu mi kohwio mu agu aba wan hwe ampani ampa obekọhwio mu agu amanim guase aba yesre o obi anya abotre wo de oye ho bibia bekọ kama why So a glorious birthday going out to you, Ofrewo Benedicta Arabasaki. Benedicta Arabasaki. Today is your birthday, so happy birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond. Nyankopon ya adom so akwasi ada Ofrewo Prince Nana Prince. Hey, Prince ya isa de nana aka wudin ho. Ohu ye hu. Kwasi ada your birthday. And you know, happy birthday in advance to you. Or the Shanti region. Enkofo ya bọ mo pa o mo hwe mi nyina no pe ma chia mo. Enkra ebi nkro enkofo ni bi tete nkran. Ya bọ mo pa no mo hwe yen. Ano pe me chia mo nyina. So once again, Benedicta Arabasaki, today is your birthday. Live to be 93.3 and beyond. Unyatse ne sapena je say ye de woda chinti obra kwantu mu afutuo ni mu adesua no ye de toa so e de ama na fe yakoyen animu kakra me pa chew ene ne ye de na me etia wa ye say don't bite what you can't chew. Don't bite what you can't chew. Nia untumi enwe no eya amenka why? Me say dia untumi enwe no enka. Ka de obetimi are. Akwese udidi na aduane no wate de wuntimi mene ebekun
dia wo betumi no enu mom ne ya ye de ba de e ya te dia obetimi awe no enu mom ne ya ye den ka dia meka kosie nyina ne se ya hwe so ebo wo bra hwe so na ye wade hwe so na ya ade a wo ankasa ubetumi enka jam se nipa nyina ye bi enti dan hwe so na ye wade. Don't bite what you can't chew. Hwe so ayi enkrofo bi ena omo na momiensa baako aware teacher ni baako aware nurse baako ti ye no de onya yi premier ni ba bie sika wone ho ware ye na ohwe nipa miensa na ware na o ma ware no a obia ewo control ewo aware anim but baako ni control aware anim the only control aware anim no ono kokko ware obia owo anim chen no enti yemfa ne se mempese mebo profession bia din ana obi afele offended enti me de emfato hu bi me be yemfato hu bi no wate ase ti se ebia metenten aya 20 me use words offense and numbers metenten ya 20 e wasa me ware obi ono nso ne tenten ya 20 no me se da bi me mpe no me ko ware obi ono ne tenten ewo 25 enti se ya ka se ya bedi apampamu taye ya betaye nyina betataye ya pampamu a hwan ne betimi abode yonko apampamu pa one timi zanka bi mo me say me tintin eye 20 ena wo se ye di apampamu taye eni sa wo se ye di apampamu taye dia wo se me nso mitumi ware obi a mehunu na pampam na mabo man ware obi a mehunu na pampam abo ele mako ware obi a ne tintin ye 25 edi se ebre ne so ne ye bo aben mu se ye bedi apampamu taye no a hwana ne ho be kire no hwe so ne ware wo ba hwe so ne ware ukunu hwe so ne fa yonkofo a ubetumi ne wo asan na wunkonko nya o haw bia enkrofo bibira anye ye anamfo bone namfo bone ankrofo bi do mo ko fore ye ena mo anye ye bra nipa bibira bra nyina ye ayonkofa bone afutuo bi a otie free baabi ya wankrofo bu ayemfo madamfo wankrofo bu ono mo ya primafo ono no fa na damfo a o ma wo ntena fie ene fie dai a wo ko trek tese besen kwa ne yenko obesewo hwewo so na nwene wo prebuo hwewo so na cat wo coat hwewo so na ti waduane a obetimi amene hwewo so na ti wo na mo obetimi awe se wo ti ase se niametie nie enti me so ne made ni a obekọ wanim enkrofo bebredi omti akura aware bi mu ama aware no mde omti akura mu na adon wa how bebredi ama wom enkrofo bi edom ho akura adwuma mu oba no asema no ka kire papa ne se opani metimi aye adwuma ni free metimi ani free wa ma mehwe kura metimi aye afa ye akwa yanim no wa sha ase enwinwi eto da bia obetumi de unemployment pressure e dey take decision bia unwie no na wo ho akokam enti ase me e wo se wo fam adwuma mu a utua meka ebia 1 cedi but men hwe situation ni say because of say adwuma ni ho nti no me ko o ma me 50 pesos kura meje e na woni ni nyina te ase na afi wo ma 50 pesos ugusu a wo ye adwuma no 50 pesos na no de ma wo afi ni wubu afu hwe wo so na mi no wubu hwe so na ti waduane abetimi amene don't bite what you can't chew oti wana otutu buoba park ne so na wotu ayampia afedu onipa na wotu ayampia na manu no o se okay mebua wo
or shasesi obua wa wudwane nti ye de wo betumi aye don't go bite what you can chew. Bite what you can chew. Ene enkrofo bebree ye nuanom nsem kyerofo yi celebrities ifo yi bebree no a ebre wa awareyem adentia because say ye adwuma ya ye we are exposed to so many people. Meti hai enkrofo all over the world are watching on Facebook, on YouTube, and thousands of people, millions of people, and ATM. I have no idea the number of people who tie me. And because of say, enipa mu ade yenti no, den a ade bi wo ho a enipa bi bepe. Enti obi won mo timi ka say, nene keke kora ye me de. Nene keke na ye me de no, otumi force wa say obefo adamfo. Na eni o sika kora de na asem na say. Obo me Russia na mete na se na oye wadwuma na kama pa mani gye se na oye wadwuma no ho nyame nhyira wo koso a na ye afi me wo ho no mo a obo ma Sunday euro bi kakra obo matoto t-shirt ne Lacoste bi yi bi obo shoe bi odede ne sa afi obo kwan wori me ba ho so no na afi wa ba be ye o finance afi finance say obo metimi atoka ama metimi ayewe ama metimi ayewe ni amika me kan krofo nsema ma wo ene watoto ka wayewe efie nyina kra obetimi asi ama wo afi wo wi a wo so obo ba bi ade ado de mpeso wa me semen so oba watimi atoka ama me atimi asi fie ne so those kind of anyone man there o se me nware no na onye Mrs. Ofori dia say nye problem dia ena medi meti akohye ma fe medi meti hye mu wie no pay esuban no ankasa original na pie ena obbo me yem eni nti wote aware ni mu pa wani nye na wasan twafa ho o committee idolatry oni nkrofo mind that rough adentia man cut me coat according to my size me share eniema no a the lavish lifestyle no the luxurious lifestyle the sweetness of the life no a o ma me enjoy ye no me follow eno ena amen ne me de me ho akowura de en wose me de me ho wura mu enti anopa ni me ka kire won se wo da chinti eya don't bite what you can't chew ni awuntumi nwe nka kade obetimi awe oba me maame fie a obenu aduane a obisa ne ma no ye 9 4 obate pa kwazi no age so unyate pa na je se wo no maame ye fine da obegbo di straight kwasi for ria just asem abafie etunyate pa na je se wo se wo tan waso ku na udi trimude kakra pa body anu be di sen oh e bia me di betimo me yensa thank you ofa bi nka ho ma Lucy na no so age so ma onso body anu be di sen onu si me di mienu no afre nana kwa me no so age so onso body anu be di sen onu si mienu AB onso be di sen onu so body be di mienu afe mienu enan ensia be kame de me ensa no ho o kabo mu ayesan 9 na fi wa dwabo de 9 don't bite what you can't chew sama me be no aduane be ba na aduane abuso akola ni bi timi di aduane na furu aye sere maame o tete akola na tete e bone Shasiye train him ye. Shasiye mama hunu say we bite what we can chew. And yes, aduane ne wo ho na nti ni ameki kan yes aduane ni ho. Yes, we have body in abundance, but by the fact say your body in abundance no does not warrant
say intimi anyhow. We should learn. We must learn how to live within certain things. Enti ya kind of sama udi wa mio asa. You must bite what you can chew. Ni address so. Nti so ya se esi so no sha se udi a. Now they show trim say ye sha se yetiti makwa egu ho an ya aka ne ye ama wo. Nanso so ko he obi fie. Bode ne yi ne maame na bisa. Menyi bi nka ho. Me bacho shasi training kwala no. Let them know how to bite what they can chew. Erade nka ho na adom na oso mfa ma wo. Ye de bon krata na de toa dwumadi ne so. De amount. We see a friend Nana Obrimpon Mensa JB. I say good morning, Mr. Host. Keep up the good work for Mother Ghana. Yeah, that's say. Ena Crispo Fufu Oroni Odeba Yenka ho asem wa ha. Papa Kofi Abraham ose Maachiminia. I like the message this morning. God bless you all. Thank you. Also sunyami enhira o papa. Messages in the yana mo de bawo, but funny kan ho minim station kura yana mutie ana ba bia mubutu a mo de sa ne mane de ba brako yate. Okay. And a lot of messages are mo de aba, but enkasa mfa de kan ho asem wa ha no ho nti yem fancy ho no mo a de obonka time bo so ne de to aso de amamo 54 minutes after 7. Abranti apumbo ko de wo na nso e nyame adomo yaba ne aba awia ne de na me se wa me endra no pa no na me se wa me na anopa nso so anopa na nkame ya late no anopa is wasan me labi yenu makoto aso na ugusu a wo ye anti unwie ye uwie no asan akoto aso we unhia majao I see say bibia boko de boko na opani na de ho na betena ho machine I see. Ede muni adane ana na ka wo nko ha na kwakumra ha. Nti muni sa adane yi from so na muni sa adane no. Aha, muni sa adane ni momu na enti sa ni o twa ne bebre. Ni o twa ne bebre sa muni sa adane no na yanku yanim. Enti ede do bonka tabo boso abusia na ede to aso de mama na efiada. Efiada nyankopon ya adomo a kwasiada ye nyina ye ko Achimodern Sports Stadium nti I will be around na ye nyina ye de support ne de akwa komo massively na omatimi that's why omudi nkonimu ma ni nkonimu ye victory for us but I was yetimi hye ye nua no mususubiribifo no ma ya de mum ya genkwa no I was sanka ye de ayikura ko fa wom helicopter ana won de menya adwen ye ho awawom I was here ho awawom na omoba odan ha first class hotel wa ha first class 5-star ye ke kan stars mum ebu wa ha Obi Plaza 5-star I don't know can we wosre means re okay I was saying ye per 5-star hotel edema susubiribifo no omokoda ho oma ya de pa enti yen treat wo mu yi enti Sunday no kra no ball no omo hwe no ma ntwa wo obi to form me imagine said on besia wo ball no obi to form kra play say omo ko na ni bra na so bebo no bro we dem was say ye ni bre en was say susubiribi player bi to form so mu nyina tumi ka ko e de na how obedi dian ti na be nom kenke wo ho kosia wo ho me ya me nya ko to dan kampe Zara was a treaty woman. No more feeling so good. Oh my idea. Sunday there, Odan Sports Stadium bed. Because I said there are some guests to be a more banner. Me jina manimu a wumbi. MP4 no wa no. And I'm say ye MP4 na wa no nko a. Mate say MP4 e wo Eastern region no. Ebi mu so mo beba. Wow. And Eastern regional minister so beba. Kwame Eugene so ba be perform me wo ho. Wow. Enti ho be de. Na omo say e ma na e free, ma na nkwada na de free. Entrance fee e free. E ma na nkwada. But a mema ne de mu betua. Okay. Enti se wo hwe na wuntua no apɛ enwi bi wapɛ oyere wig bi ahye. Me di mani akobu kan ma ne nkwada yi. Minim obi o young pa ba ni ti. Ni ti so. Ni ti
And I hear when we think that now. Oh, imagine this guy. Oh, your bar. Bema. And that's a Bema. Yes, a Bema, dear. Or for car. Your castle or tan, mamma, some say there be on Uncle seat. Or no, Cola. I could out to need this son. Sunday, or that bed. That bed. I will say, now me suggest to say, yen see billboard kesiye. Uncle to cook players be dasso. This says that you're my MP before. I did MPC near be a territory, similar one. Na ka enche say bibi oda bibi akoso do oda koso do oda bibi eno one my chese kotuku oda yes so one who bass no ano no bass no so apaka na say I would want to believe say it's in the pipeline. Yeah, okay, good idea pa we don't fancy sports stadium junction sa naka sa congratulations no kra no omo printing kese itinka wura oda kro ni mu a said the billboards akesi CCC no ntika wura mo no say Kotoku Royals na ha no mo yes mo de ba kusi ha kro tia no akwa kusi anu musi sa baba bi omo dan de wo so omo sesa ne ma wo sa wakoda sesi omo call premier no wakoda makoho baba bi omo dan de wo so sesa fu ye wo nsani fa so no ai se uko wani mu nyina na abrabo no oh yes na so mo qualify nya ne nya promise on be park no sa ebiom sa ye we no mo fam pie no ai anu se wo so mo kata so cause mo ko premier and say omo be park ne dia ni nyina be befra be some come mampa and yes the all kind is true ura krodima was how to me feel say Kotoku because they say Kotoku FC eso am fa so sin nyoma bebre wodan Kotoku FC eso am fa so kra che nyoma bebre wodan no kra no eso am fa hwe Kotoku hwe within few months Kotoku mama odan jidin odan Kotoku Royals na we say ekoba bia omo be ka Kotoku Royals ne ko bi kan bo odan din odan Kotoku Royals wa he enzo brabe he ka Kotoku fo yiro mo ti omo nimu sports yi na nke mpenfo bi so ya kwan ti se de sodo fo yi na nke ya kwan na bola na ta krom ni etu Samates omo wi ni ye no yese omo ho hene no ese ekwan no a ekọ baby a omo stadium on se park no no obemo mo aye wow nti o ya se oni o ya abro se den kra enu ntebe jinjao sa ko se de obia de support o ba we kasafa ho we discover we ba we be perform kwam UG be oba free sanke ko fana ba kasiko ba jinyi ska to a ono so support no oba be perform free sani mo we na nanka anka ahempon ayibuso ha nanka mu di so say o man sika na ye poni say ye di yesi ama Kotoku Royal FC wan e kwakwe wan e kodi ani makoye edin ebefa da ben ni brem ebefa da ben say ni brem Kotoku die nya ni brem ebefa kasa no grafo no me hwade o Kotoku die enya na ni brem afai say de bia kasa ebefa ampa say u keep try na ebefa ma o pim ko akoye oye bobby or try more than 100 times but na bemembu still na oye na we de bibia nkoso obia make attempt bi obia relax ana make come na boso ana masam yawa but hwade o say meti hey na bia me hunu me ho say me too powerful won na too powerful na me ye no adwen wa ha na adwuma na me ye no yama adwen ahyase ye bi na oye bi o powerful na wo so ye no unze na wo fedi off nkakra o afa ebere bi beduru beba na adwen te ha so that ye enu ti dia me ka kosie nyina ne se enhin sam ne ne wa na adwen se on pese obema na ho kwan ama mpuntu aba no mo mpake wo nyina nsi nchen wan na ko pake na kakra bi no ohu kakra bi ni ntinsim sesi kakra bi ni tinsim MP ya na sede MC na ye na sede assembly member ye na sede yen so ye wo ayi odan no ye so asofo yo na sede obi ye na sede boa ni ofa ne ho hene o twema nso no obe hunu se o ye so useless yes cause obi atwifa ho because with or without you no kroni ko nanim yes entu te wan we be useless o dia so na nanom sa mo san so anya sede o wa sede so mo nom san enti that is it. Maybe I keep saying say the ama certain traditional leaders need be feel say ye autonomous ye powerful no because the political administration is failing. Yes. Instead some be ye juma no
omo nye so omo ye adwuma obi yo hene pa o obe tena ho obe useless yes afo be ka say me ne obo ba no me too powerful but the moment obe hu say adwuma na wo ye no obi nso ani abia tie simu ye bie ah o ye de chen wo de krampo sa wo powerful na wo so wo ye no obe ye so useless we simple calculation kra ase bia me tie yi afo be ba adwuma yi mo na mo ha wa na be ko fie so that here na ti se bia me e bia onu adwuma bi ye ba to kire ho ni ye na di nipa ofra ba na nipa na ya de sen wa obe doge wo enti wo de na wa obi mpamo wa na obi jai but wa wani nye wo na mo ha na wa pe ba bia fa obe kwa ma obi aba serious kotokufu ati odanim se kotokufu ati odanim e chimpenfo bebiri wo na kra kotokuru ya sinyankopon nshira ye mpe entem nsu mua aten ebia na nyankopon so be fa we so akanya niema mu enti so far de atwama besinde no wo ma ti omonim se yo mo safi na ebe jinje omo de na omo sempa safi na nkunim de omo di ne enti omo ti omo kotoku anim na afi na ebe jinje omo de na ne era se nyankopon de ofa bibia so eye bibi yes so that here enti ebia nyankopon pese ofa we so for all you know no ebia na wini no ma wini na yes Premier League na crap pese yo o ma wini se na be afei empanimfo ni be ba mo so afei yenkoye kwan yenkoye we enti bibia besi bia no bibia besi bia no na eduru bia ya ti nyankopon ase so kakra kan chimpunya no mu wini ya yesi be field no yes wana mo say minister say na senior presidential advisor and a minister kasankasa Samates for born league no mu nwie ye kura no mu fresh ye mo park Samates park wo mu nwie ye wo mu league ni nwie mo sha say ye mo park because I say achia mu ye esna bebuo ni nyina de me say Ghana bena wo ho no me mfa nya adwuma dodo na no kwasi abuo be sa awo bezo mbu kwasi no bu sa be no se bi yese se ti nya wo da ho adi se ho na himfa na otafre etreni trenka se be before me fan kodi Feni panu wo se untuma mu praw kuntiwawu anu ya kwete me sasa gwa mbese meti efieni pa praw pa o si fieni panti wonim se ewiase obi a ugini di odi hwamo a ya che bibia wo wiase so se me dia kwa wedi pa ma kam secret agye no wonim na onzo na nam esi che bibia na ko obi kuro mpo ekono no won che kwa but yen ka no kura nche nipa se be busa be wedi acho dia motivate ene ma me mfa bere ba ko nka ho ni twahwe ukuro mu pete edu na mu ebika obi edu na ma hwen kahwe obi edu na ma hwen kahwe onu kura be wi udompe be wi mabum am wo say yes na wa go be dey wadi wa na wadi ne tie ne se sa ebe na omubu ye na omubu sa be no de pray enka bomu na omubu sa be no de pray asumdue enti senka obi a ubu afu kitikitiki no na ya bu sa be no e de ama enti na asem bia wo ehun ebe so ati ase ba sisian bebe yadru no yebu ani yebu kwasia ebe ni bu on ma ene wiase ne ewo no yebu be pe no wo bu kwasia first no mo tom wase o no omutimi de ye ni opotoma ne fie nchisi wadi na be we ni wonum ana hanum anwe omusin ebe we ni wo ana ya mo kikai egwe ana no mo bujira mo ebe ne de ahia ebe ya uguso agbugbe acha ne mbu ya na na ya say krompete du na ma ho aka ugugu so no mubu de pre inkabom na de no mumu fa inkabom na say be kro no anso a wonte ho ase ne ba ko nso say ubibi ne koto friends an asorobo a okoto kro nka soro enti enye ne yetira yi a ye biribi ne senior presidential advice ene foto ko be na nka soro ko kra se duale ya na tenten wane ko yaba na be nim diafo asubo we do nim diafo na labi asubo we do nim diafo enti esu a yesu ho an yesu a kire no yesu a cho mo intime consent die ebo da bi mu die hamo esu a yesu ne nsem a ye kan nyina ye one particular person a yabo ne din ababo a wa bisa ho die ntia because ye hunu say ye bibi ene asorobo a enti yakotokro ntumi aka
FM baye me wan say afene kakra nie e dia ne nka ye ya ka piana wo piana aso wakobota zim ya piana bre mo hadwen akazoro change ohun say ayi kotokro hye ho no ohun so ohun se resha so to be ya ba udimi munya botre ana enye den ansa den enye odi onche de enye ne yenye said we betumi eyi ya ma ye na zizi ade adun de achema mo beti achema ye ne dan for bro he taxi drivers ko bangalo enu am ko jan no be 10 minutes mun ka se twem be 50 mo ma me fa ben ba ko nka ho message abeni bula na bena ogu ni nyina na monti ase se oba akofo ono nko ane nsa ente de entimi enkata nyame ani so ati ase fa ba ka akofo so nchire damfo sa na seminity munya botre mo ka nya nipa ba ko pera mo boni den wono but oman yo no nso eye dom ne edo mo ye ya kan jase ye oman yes ama ya ji obi tu mo no a ayi utimi convince the whole MPP akuku da matoto wura wom utimi just ayi convince won mo am yetimi ji obi a yennim no party ni mu yenwu ne nsa no adwuma wo party mu gine tum ba ga try say ayi ba ko fo nkire ayi o papa wa ya adwuma kaka na akọ pension enu ni aba fi no wie school akọ wura adwuma mu na okọ stress cars me komuni aba no na ne da kra bi ontia nya over na abeko papa wa ya adwuma invest anya sika o ya abeko ne pension no onya wukuro be wunu ano je na asa okọ mo so na ni se mo gidie wo opani ni mu ba wa di hwamo me wa di hwamo total na ase da no o attack obi o ba no kura wo kan ohun nya hi me ba kuro mi enche bia no so ache utietie fom a obia pitia ai wanim na hye obia ka samba ku mienu bia ntimi nka odan obia ka odan hawo onka no ba ku mienu wa bra onidi mapiem ena so mfi wo adentia na so ba akufo nso de obo ata ene wadi ba ku ana asema me kai wadi ba ku de wadi ba ku asema me kai wonte woni pa ba ku vote na convince am ya ju obi a yennim no amanyasem nya izo asenya beto obi am ya gina tumu no ewo amanyokom anya de kitwo na timi se nipa no wa brankasa na timi di we should just convince the life of us chairman sabonsumu anya ni ba kitwo eso mo nto obama hwan see Dr. Bawumia unim ananu chairman sabonsumu na ntom se party no omunim no eye onimonyamfo asafo manfo kro ya eno wose tama ono ye finance minister no Bawumia boa ntichinchin a MPP fonfa no enfa no nya running mate ano mo fa no etutimi convince won mo adai bibia woni mre obo ko kede be du bibia sa bibiem kede mo kura dia simnia ade wode ne ho abeja wa na o de bi fa nu beja ma me ka me ntuma ni sibal be bia be du sa ga dia sa dai bibia woni mre ko kede ko he town rules omoye town rules omoye ne ehwe kroimienu kede ene odan yenhwe de wo mpanifo oben aban pa enti da bi o mo susu se eden pa na nka wonye onye den tutuguna sum wasaguna sum on tutungu hwan aso tutungu na sum ayo no tuna nafo enyo ano to abanefo to de kacha abane de yehede abame manfo no worbre enti se mo ne me be ya adwen se ne na me ka kire wo se ubi bi ni asorobo a okotokro nka soro no meba na mo ne me be ya adwen a kire se enkwado kan me hye sa be disia mo ne me be ya adwen because mo susu se owo say ewa aban nim eti nka onfa ni say no emfa entwe mpuntu omra eno onfa nye enye ubi bi ni kotokro ben wa no ena eka soro eka soro si obi bi no no e kotokro ne koka how many years wodumi nyima eka how many years ni ye no ya adwuno enu ntin yesu egusu ya ka te onfi yen say say enya ndai Ejeza bende ya ma finance minister kasa fa kofu yibra wango yi ya ma sports minister kasa fa ko yibra wango yi education minister fa ko yibra wango yi senior minister wango yi senior advisor ungo yi eti mo are frustrated wo ho eni e mo hawo no amo bubo wo so mo nko e ma de unim ya unim de me de kwaku sisi ya wo hawo ne sen
Deɛ me ha ne sɛ on. Papa no me penance mpa. Tinka mpe so yes anoma we na. E de deɛ ya. O say. Deɛ na wo person ko ye. O dance sports studio. On pimpuntumra. Onye. O dan kro no mu. On pimpuntumra. Empuntu bi ne den. Oh, traffic light has say. Obetumi na no too simple. Amaye. 2 edwa ahia eko 1 year. Obetumi na no tuma amaye. Ko nze so to amame fo no mo no mo hye. Ase ono onte ha. Me ba o. Ye won panimfo nso a ye nwom mu gidi. But ye ken ye kasa tie na obeti. Ye kasa onte. Obeti. Onte. Ana 2 edwa ne hye so mpanimfo awu we mu na aba ho. Mo hwa de. Ye won panimfo e wa ha no mo a ono abeye bi. Yes, oye panin. I will say e wa aban mu. Metini nyina ase. Me dispute ye. But ono ko ye chire. Okoye chire MPs so na mo nyom wa ha. Okoye chire nya MPs be me enso sesen. 2 or 3. Okoye chire nya MPs be yi. Ade na mo body ya mo mo MPs no. Baby papa ya duru no. Sa from senior no. Obonya de kitwo o. Woni junior na nyepe. Wo da me ba. Enti ono baaye. Ene wodi ensuo cap ma brem. Ene obi nso baaye na o se we ensuo cap ma ye de abayi. E wo se ye di gu ade mu. Ene onipa no nso to bo ba se mumfa nsuo ni ngumu a. Enka asomdwie ma. Asomdwie beba. Won won to on fa bo ni maaye. MP bi baaye. Dabi. Enti ono aba be ye ne de. Ena musu se me ba o. Musu se obaaye no wa me bo number. Ana ebia ne time aso wa wie omo ko ye MPC aba omo so dia na omo ye obo dia wo kan ye ti ase edidem kama we as a police no ni di so ebi wo soro se ebi minim sa but ye nkakra na ebo ma me de obo ni bi no asa gudo no bi me kan me kan say amamuo no enye nipa ba ko ne de ni bu so ati ase enti we ba no abaye kakra nu we abaye ne de kakra sa na wo kakra ati ase o enti edie be enti ono nko abaye MP from 19 one obedi MP no ono nko na MP wo anso bitimi di obi din keke credit nya ade se meti yi metima gase bia mkopiri bibi na se me hwe na me nya metimi credit mi di director din ye ke yes se me boss ni enu timi ma me hwe ni ade kro no ana me boa yes chese se nipa no owo power bia yes so no nya de na no tuma ade kro me hwe na easy sani ye tire o enti the question I was yebisa ne say ono no achi no omo a ebaaye no eya omo di ni din eya omo di ni din eye bibi ana well because you say we are powerful there we should be able to use ni din no e fanyi mpuntu omra ana say wo sugun no so say no etinka o e bia me nso me MP traffic light asemi onim say land say jinye edwa na hye ye no won ko sugu no so pa ti ena wona bo ya osafo mafo so ena says ka twitwi die no me ba ya ebi nsi gana ba kwasem da say masem a me kan say ban post kaka ebi nsi da masem a me kan say mo so ye powerful ade na mo ni di ho minim it's up to them so that's here etinka wo Ministry of Roads and Highways ya no akọ ho say opani ye kwan say yesre mo e yo no bo osafo mafo ni kurom enti wo hwe na nya yi a wa for so atete wo no aboa onabo one copy woni Rose Minister nkasa eno ano no enti o mso so dia na mo ye waka se mo waka fa se mo bo edi ni wo ho na se bi shifu wo ka o omo bi shi petrol kwa ena mo nyina de o manimu akose ono achi se papa yi na wo din ewiase so wo din ya na ye bo ene ye bo na ye dem no enti o mo atita na chi no mo so ba ye no be ye eni amoso atoje moa wo samu didi atoje moa mungusua na mombo abro sports and hwan minister me ka kire wo pen you osafo mafo or your senior presidential advisor yesrewo beye ye stadium yi mayen beye mayen gunusu ana wo pese me ma won ne kasa no afo so honorable we dey me pa chewo ene ne nye call keke senior presidential advisor ni mi kuro mu kwan ayi no me pa chewo mo nkonkoye ma me fast obi o yard was ade ehu amehu ne ye according to nananum nsem ye so duru MP no that is it town roads no ozo mo na ba kwata na o
ene ne aso tef no so ma sports minister ni now otete na papa no mo na e was a dwanto ahenefo no omo bam na mo dwane ato we me bacho mo no na bon kasa ma me sa mo di baba mo so no tete me ko mo tete me sa na sem ne tie kan hu na mo de ni din no e primpuntuo de ba na mo de mo tete na chi e na de bi ono na ye gbo ni din aden okay sem eno so ye 1 point okọ MPC do se ne manya ho se ona bu ko etipe enye ono mpe na ona ba kwesi akwa ana ono kọ se opoku bi man bi no so so ofiri asene ha owusu buate ono kọ chi MPC aba ebi yeyi mo am kwa homa no so mra sisi ya na fe ya ntoa so a ye kọ na ye ni Yera Joseph Achu Homaji akotwetwe enkomo school feeding program omo pese omo kakakra e de fa ho opani utime nkan na fam sini apo mboko de nyame adom yenso ye ho ye papa na school feeding program no mo se mo bibi kakra ka fa ho yo da se o ma kwanya yen ku no ye friend Ghana National Education Campaign Coalition ye tan tiaginek ye kuwa ye kasama kufo mufra ye jumadia ebia ye education mo ebia ni Minister of Education in the Ghana Education Service ye juma na ye de kan ye bo aban odi kufa ban wodi school feeding program by and aban adi so nyina ye bo nyina abaso so mo the school feeding program na ba e bo amofra no pa omo de bai nhwehwemu kyerɛ sɛ ɛma enrollment ɛkɔ soro kyerɛ enrollment kɔ soro kyerɛ sɛ mofra bebree ɛkɔ school start ɛkɔ school because of feeding program nti na ayɔnsɛm a aba na nsɛ ne sɛ ɛma no ɔmo ne yɛ school fo mofra no ɔmo di abobo sɛ aban fast ka no ma ɛne sa nti no ama sisi ɔmo agye aduane n'ani ɔmo akɔsa I said, yes, the no man's school for family. If you say, I buy fast cannon, my one. That's me, if you hear Yeshemu, the young Yeshemu, you know one paying for no be after. Now, I am with you, I know. The school for my friend, I have bois because the time I could for President for please, I never said, well, for the be our Sebio, you're not getting put in of years now, school. Nti mo de de ne ma won school no ebua pa ebue mo fa na dwen mo o de di mi nso obotinya sua de na apen fa ka koma won e na de ni nia no atasi e ma de sense atasi e ma mo family class o at school ko enti na yesre aban se ye pa no chaw bibi bia ska wo bia no mo mbo mo de no peska no fa koma e bia ni afo keteres no mo nye de ma mo fa no okay mo fa ntumi kosku eni de eni no mo tumi sua de e fi sa mo fa na da che won be se e mo e mo fa wo ya na on be president otino e mo fa wo ya na on be general otino tire nya wo ye e mo fa wo ya na on be teacher for ni doctor for ni nurse for ndi ya nya hwe wo yi ene a na de so man na ka na yitu no jeje ma ni sa ye so ban. Okay. Me jidi say what so say o ma shase a region by region o mu tietia ka what ye no so ma ti bi bisa but e bisa ma no bi no mo say sa mo kan so mo nde oh no cry o ma clear 7 regions o mu guso o mu tietia e ba other regions no mo ta tin da be last week in the committee, my region. Because the committee, who can say regions? As at the time, I remember checking now, 7 regions. In Tibia, Beckham, what they are for now. Okay. I don't know. You say, and you know, yes, you share. If you say, I'm passing, Yamia, I don't know, Bano, Sati, Chia, there's Papa, and you have a bad pass. The abandoned Sati, because today was 6 regions. It is my 7 regions, only half of Boyo. Whatever say you can in the crack. Mean that you are 6 regions, no, I 7 regions, that's only baby.
na marriages na aka no ɛna mmɔfra no bɛyɛ dɛ. Okay. I think say mo message na mo person mo put it out no very clear now. Ti my emfansi na bibie ni ensan ma ho biom. Okay. Nyame enkan so ya ni Yura Joseph Achu Homaji. Ono ne executive director edema Ghana National Education Coalition. Ne ne kwatwetwe enkomo no kwaku why production a odi Ahenkan din abamuda. Wo frɛ onipa no ɔyɛ no gomzi no say make say free Ahenkan FM odi Ahenkan radio station. Oh okay odi Ahenkan mate mo be frɛ me breben. Why you be sad? My be sad. Am I a fire? Oh yeah. Who's you said the internet fire? Oh, on say nam din awaje so. Any said in adwuma tie. Nti afi wo ti ase ba. Yes. Wo ti ase ba san krofo betime the senior presidential advisor din e dia prempuntuo. Me da say. Mo fa the bonkrata no nto asoma ne yanko yanim. Okay, yate. Anapa na watwabo community aduonu 9 adishmama ya mamache emama aba ediban Ahenkan 93.3 FM so ene efiada Funky Friday na de banka ta odro abadwa so ana yesi adwa ye de ba besom we ye naposo ni jonku ana ye de ba medin di kwakwa ni nkusibu adum me ne adwenpa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wanim kan mintumi so no hey say no say di no ma tro edi ama tro de obobia obetua ho ka de save o number kra o de save me number ko yen ka asem nkyere o enwa no edo ba gita wanya no asa ana wako bebe o na de waye kra de minyimpie na wako on frema me na odi sie me si we me ka je wo na wote ye de o ntini hwan na tie tie ebi go bi sa trato one onipa ba ko nam also wo fere so be ka kire no but when yakukudura betena radio so atre you have no idea example na me example na me example na me mati daily analyst the Obokrata nam date chassis also for sure Ghana sika sem so nyam for Ken Oforiata enfoni da anum sei ena one more chance papa ne mra mebu akontan fa COVID-19 sika no eza say speaker we dwalai pa yes speaker bu afu finance minister Ken Oforiata e wo delay all bo sa COVID-19 fund no account e wo so be no o che wo ho do nti speaker dwa sin kontan doso no ma mu de ya ni doso nti se munya abotere ma no o ti medin team ni nyina ngakra no ma no doso nyo no Omana botere. Sansuna ora Urban Bagben kroya kasa se. Omanfo dodo na gidia na wo mo wo. E wo kabam ka bi amamom no. Ekosro pa na aboa nso masetena ayede. Ano ne asema waka the daily day analyst the Obokrata mu. Analyst the Obokrata ya aboa mane se ora apak e de adsede ato aban nanim se on 68 days of feeding peoples to caterers. On tia sasika no said be ya sa ankoda ye no anuane mo miamia awdo bi no won betumi anya bibi apodwo we ni nsema awdo bi a daily analyst the Obokrata no edibai the Obokrata me de to so Republic Plus na Republic Plus the Obokrata no ana wo kire mu se adisuafo bi o mo secondary school ana mo video bi na video no mo ye no ana mo ka kire mo se Mumfa mukuru no munsie o mumfa munsie na yaba mumfa mukuru munsie o mumfa munsie na yaba na we de ho amono no secondary school for no mo ka tra walefo no me ba to muntie munyima sumpa na muntie ne ye sisi amukuru no mo no a school for no mo school to aso secondary school siri an ka tra mo se won mama kwan o mo ba fie ti mumfa mukuru munsie se nya sa de a to ye oyire na onya wasade de na okra de oye nkyira wayirem on be dine fast ma waga se woni tentu man bo awale fo no kokko je wasem wa hide your husband you are coming home
Hide your husband. Awarefo bebre no anso no meba atade e dia mo se show school watwa so mana etia one osre show kakra on se sre so bre pa first of all what show sre wasan ko pe awene dia ni susu ana odi agu akiri na ntade so title o vision is saying so obeje o vision is saying what dress e je ko infa alibeti se ana meboa pen but like seriously abuarefo mad bibiri so ma wade akura anya ko oh yes ti na mo say mo ba be je yi obi won mo wade wi a eno anu no wan we kofi no your dress ne ni nyina we jai mema so de yem pe hawo sade no sade no ti ube hu papa pen mu bi pa no di small baby o SSH dio be kan nya no kwa no ti mi fie dia oso osuro nyame onu wari tupe osuro nyame emema na wo mi fie ne empatete dabi enti say ye betena wo nko awo ho na wo be kosisi a wo nkokora no obi ba be kan wo ho chama na ade na wuntunifo na won sesa mfiri ho na makasa kasa na still a mortar boko se bia wo soso no enioma na e wose wo de ma no no man di siesie ne bia wo so mfa ma no o mi ye bibia na oso kobo ni ti wo di ama no wo pade na wa to di ama no ebi wo wan gasa kra timi toba obi ji sika so de kobo ni ti obeba no aka na ato so we nkate mo onko sa obu mo wari wie no anu no ampa ni aka nyina ya sakatu o siesie no ho eno de na be ma ba nso de maza ebe de du beja o enkofu tie won kran o mtie ni enkofu tie TSS for na ba fie o mo so mo ba mo enkofu kunum video ka enkofu kunum o mo so mo fom o be ma kwan aba fie mo fam kunum enti awarefo no mo fam kunum nsie ti onya pie kwa ma so mo kan no kro afutuo no mo de ama mo no onya ti si aboten kwa dia sɛ de amoka kyerɛ ma no o hyɛ wo de ma na yɛ wo dia disease azu mukuru no mu hyɛ mo de ma na mo yɛ mo dia na ompia mo nkyɛ wo ti ne de boka te ma hunu kekekefo ni bi wo mu o Nigerfo no yaso we Malifo no kura ni Nigeriafo no ne yaso mo nya Nigeria Nigerians oh yeah Nigerians o ma je kaso aboso na Malians ona nte want na say you win strategy o ma san dia kan kekeke no ho o ma san ta machine si o mu kon ho nti o bubu mo re no ko atare na o hwe die so is a strategy o bubu mo re no san pa atare we me na tonton wi no o ya die yi bag na sen no se no obejin se oji bibi to a double business no mo yo we mo ton wi o mo anso no mo san ye ayi maami asem wo ha asem wo ho no Adam was bo do mo watro ba fam ka ba di we wa de fra sa ba komo debi an komo you know my dress it is ninjas yeah that is akopo no mo bag o mo chin soldiers na keke eso ba santa machine si o mo kon tu no o pam no bubu mo re na wo ye maami aduro nu so aka ho maami aduro wo ho me ya ne se obi won ma o ye real we free no man so bagana so be hozo anyiska but bones we be on there hanu ene me ya no cause we be hard working pa na ayi ade yi ode asini kon ho na mama kai papa bi asem wo ya de yi e na wo ye ene na ma four star ya abuba so mu dwudwa bi oso ubetimi apam na okoko ji ayi fabric no ababa we nso so etwen ya tade a ode ko wedding o wa nkɔhwɛ sɛ kosen ana sɛ kosen afei ebro nduru ya okɔhwɛ ye no na wa ne te sɛ togas wa ne togas ababa no wuru sɛ onfa de ni wura papa di tio sɛ onje woni ho na wo papa o ya de yie na wo ye enkrofo na mafo ipompa mo adie bia nso so be bi
or say ababa atade ne basa ama the wedding ne ye gobe nti go for the strategy o mu use sesi ade de ye almost an pompam ntade ebubu mowere esan ma me nkomo ho aduru ho asem ho na uri be say so ma san to mu na o sha anum no kura na kekeke ne so ma tum price no akra 2 cedi sa kekeke no obubu mowere no 2 series akra asem na we no kura say o sin ka o madwuma kura na o mo yanka ha adwun but wo hwemu a saa amimfoi terrorist for no yes strategy o mo person o mu use strategy bi person o mu use no asem ti no na owie ya no say monkey pass no so ukopiem awo eye afram place one so a nofo yes won so mo chese apiem ho na se kwa metesi ya kire ya so bia ba o blame nofo sa na me wese ke betimanya omo education director abrem metesi ya si bi monkey pass yo ya te ho asem no na eno achi no ana wadi atu ya no say kawanu tum shut up we ye ayi na contaminator so road minister 1 so so mbe ye duru pa ni we ka say say woni mu ne ekoso wo tema moto we ho a no ka no tum so de say ade de woni mu a na wutumi kasa ho che wadwen mutitifie mudi madwuma ye wo moto we no so na mo be kabi mo nyina mo ka wani tum me ba hey 3 am afɛ ne me kwada ye we ni nyina de abo man no nti woni me hwefa ho a ko no tum Terminator 1 amama ni bu afu na info ai o se enkrofo bi church o ma dwene de fa de o mo nhye de nim ho temamoto we no mu guso o mo ye ezisi o ma wie se no ka tro mo siada ana efiada mum efiada 17 fie ne ho okay ne to ma bia tum kura o ma bia tum o mo me ye se ma Terminator wa ya de Terminator 1 wa ya de momfa ayi ketin kra no so ma no ona bu keti ayi ma mi keti ne amakwata ma mi keti ni wo fa asini si he edire de eti ma gra no go amakwata mo ganja so ma Rose minister so ma kwa bi kwan ombra be he krom so de amakwata me se mo ganja no na voice ba abonte ma mi si ayi wa de you cool boy but makwagu ni mama ni wudwa e jo se himfo na nkoma no ntumu a we o se omo keka nsem no e de fafa ho no wunnim moto we no wonsem akwa no paado e ho asem eno no na wode oru de so atua wotene hyem eno o se ha no nya Dubai na emom ye kwaw yenim de opa kire se no so otim no so de o hwe na abeka so wo Dubai no bo se ho nya Dubai na emom ayi kwaw na se kwawu ni de ye si republic o anope na me ka ho asem kra ye se na ye kwawu republic na so pache se de ho fetie na nya Dubai yes ye kwawu oh wow se bibia koso ko bi ma so anu ma koso oko yi kwawu nkwatia e ho no na Rock City ni won kra na mirafi I think so oko no man hotel na wo si no osi wo that be the same hotel na but we ye Rock City no we that be was sitting here I think just a quarter of it and to oye ni se kurangasa oye kurangasa I say e konde ni bi oh okay ye ni kurangasa oh I see yan friend ya agro kra I see okay yankwa homa no nkodi nkomo we mra na fe montoa so emfama me ye kona ye ni yera Fritz Moses akotwetwe nkomo or ye research analyst ewo Institute of Energy Security opani uti yanka Ahenkan FM suni mamu ache atiefo jo so papa anopa de ye ba wo nchen a monsomani abre tema oil refinery eso mo kire sa aban ne hwe na collapse adan mu ni gidie wa aban ne mu biem
de nya lose hope of finding gidi yete ye nyina no the problem himself we have hope and we believe that ejuma bi wo betumi aye na be ho be nya so be ya ntam senya be ya betumi save it all now then na ye kasa the way find your way the only find your organ ha the two CC oil ye crude oil no ye nya petrol diesel ne on ka ho e free na they want it from year 2017 nyama mienu a ye ka adwuma no e wo the way find the unit e wo ho SCU and I RFC 2017 you first some shutdown in operations for maintenance. The very 8 months cost the refinery no far since then no 2018 2019 it was about 950,000 barrels of oil in the buy then the quiet car but that's where the refinery so since then it must be and also with regards to the refinery itself imported and asset so oil let's say in your petrol diesel smart power filling stations ABD Dakase applying for the past 6 years they changed management 5 times they changed the board 4 times now what am I referring to and for results I have empire and they will be here say they're going to professional CDU since 2020 last year June last year after I see why any RFC so eduma esi since 2017 na yenye nyina no I am refining enye ka enye eduma o so ye no o me yesa ban be hye na obe state ni ye na locally hanya na ha o ye na yesu wa ha no woni o mo mutu no e de koton wa o US na Europe no e be kafa na woni o man na se apart na hu se mutu pango no wa ha nko te mo refining ho and since ni no Ghana because how they call US it will be 22 days. I think that in the 2 days, just your insurance cost will freight charges. It's a setting and overdue. You have to increase the prices to reflect those costs. But I go on a tomorrow find you here. I go in that same cost because relatively short in the 3 days. Someone would do with the product. And I do not like I say. Many confident channel are buying in the kind of consistent interference in the refineries management and body team. Because the asking is a Minister of Energy this year, and I said, some year, I was in the name from the board, no on June to and I said, on board and then also 10 years to me. I did it as a winning in our any idea with Yabuama, the Makone Dimu. That is, of course, also some staff members or more weird for some refinery. Yeah, people that they have institutional memory. They have the cleaner resources, the technical skills. Everything I'm refining in Ayjuma. But I'm saying, Kabian Majuma Konim, when you may be now the cows are buying some component to mean more on time, you know. Maybe now I imagine some of them when it's Nigeria. Okay, Mama, I don't go to refinery about the operations there by next year, no. The command is said, the leader human resource and everything there for a year, no. Meaning I'm a stream. And the government then it is vegan and you're losing out big because you will not have that replacement for them. The benefits are huge and very attractive. It would force them to stay there. But now within the next few months, I needed a relevant partner. You will see intended benefits. And look at some kind of cafe. IMC, I buy institute here last 2 years, you know. Report about the buy and the same. I didn't know. It's make a institute IMC. Now, at the end of the period of the IMC's reign, no, there has been no change. There has been no strategy. There's two business plans. There's no strategy on how I can refine, you know. People create the money in the next 1 year, 2 years, 3 years, or even 5 years. There's nothing like that. Okay. And some year okay, the issue is it that penny here or monte Tema oil refinery remove Mwankasa Crampo Cry free can once some say I was penny for her now or more revamping no and yet dainty ena for far too long. I say yenya ehunu and popuye bi awo ho
mpanimfoɔ no ne yɛka no ɔmo te ɛnso ɔmo mmua yɛn anaasɛ yɛn hyɛ de nya the good will to support it. Well, make I say, yes, I see young guy and another more in charge in different. Now, since I know you another different minister or something, and the air can say we believe that if your minister now aware of the implications of some of these things, therefore, the very right. And instead, it is still a track of my minister. Say, in the but I want to be in a one farm through these means and ways that bet me the chance to hear way up banana because I don't really know that Congo walk also. Now, any local, locally generated solution to these problems because higher inflation. I'm not for bottom na yet. And we already seen the impact of that. And the minister said, if you have a role to play, I have told the means and ways of putting the action there. Yes, I may not also one year. I really in Ghana for will hold you accountable and your government accountable. Okay, so the final question, Amibisa, and it says, you see here, 1 liter of fuel, yeah, 13 cities, 50 pesos. Yeah, really, say another pricing window, baby mama, ebesan shoot ya konanim. Can started a new window, yes, maybe by then we can go see the next week here. You will have a fair idea of how price will be, but of course, 10 o'clock from the end of the day, they are very much doubtful 7 o'clock from. Okay, but sebe ko nanimu de no so mu wogidi ese betimi abasa. Yes, possibility no also there are police sentiment that say betimi peja nemu. If government does nothing with the city about to with the local stocker betimi akoba say you see another increment, but we are hopeful we are follow the effort of manane because Ghana high economy in America Kenya betimi akoba. Enti edi be na ama as nkrofo pretend say oma running out of stock ebi mu kra kwa omo nhye danya bie. Well then there ya dia wo hota wo ko hye Ghana ha ya fa fan wo ti Europe no so no do wana use diesel US na use petrol do wana na Europe diesel omo use no omo hia ade a friend urea e dia ye urea no mo nya 40% from Ukraine. Europe these are not monto enyano. The finished product 40% of that is Russia. And so can is Hana Europe are cutting off Russia from its import of oil and other products into Europe. No, I'm not where the Europe for. It is a wow for every Amani Europe for the Okwana from almost a winning. No move it is also required. Then I go open and find out and of course, local demand onto the Yandi Eco. We have to see an increase in demand for petroleum products in Ghana. Enti ebetimi abase ye be experience shortage one. Shortage, I say experience I mean, from about 2 months ago, we made known that there's some shortage across the country. Of course, we heard information that they were doing something. So nothing. I mean, so we hear a report of shortages and that crap from some girls filling stations there. Who only being hot, and it's a reality that we have to bear with. If any consequences of neglecting our role as a local oil exporting country. I see. Irama menas bibia ni ebesan babium. Okay, ntiane Fritz Moses so ye research analyst ewo Institute of Energy Security. Inti fuel no so nsem eno no ne o che ne say shortage no already sendra me betena se me ka kire mo say oko some part of Accra omo experience shortage kakra ewo ho inti ama obi wo ha okoto fuel na okoto no barrel mu ebi mu de barrel be mienu miensa no de sika so ko bugu mu no de akosi ho because omo so mate say fuel na ne boaye ne yesu na nkasa kra na e be short Ghana nyame wo ho obeye kwaku no kasa wo ho afna dum so me kwa de mani kumumpo nto aso na yanko yanim the inquisitor enam de to aso yazo ko chebia ora lanche matin wa organize oniani akonta health work How do I organize it? Oniani akonta health work. Ebe kosu ochebi.
ada na yiri firi ho hey health work calling oniani akontaw health work hey nti ebekoso ena ka table amane se ebekoso ewo chebi ekropon no emu bono east farmers eguafo e wo no mo wom say okay wom fa inorganic fertilizer no enya hwibiem wom de organic na be ye adwuma tinkukwa jana ne de ekeka no no be yusu ti de aban kan wom ate Davi ama ese onso kopre NPP chairmanship dibre no okopre bintu afale ne nkrata de bibia akọ ya na oje say party ni nya tolerant and listening person ti oze say nipa no eye Davi ama ono Davi ama ya de nufo ni aka ho pa cho betumi ba Facebook aba he so ope chairman na di ewo NPP amonyuko no mu ade inquisitor so de ne ho nsem aba no pay the informer da bokata no ana dia to dwa kirem se ewiemu pade hunufo no ade atodwa kirem se eye ensuyire a fa nkrofo wo eye enkabuni mantamu no eye wono ma temamufo no omo suba bi omo eda na dia na so omo ndwumadie bi omo ye ana akofa wedi aba ebi ni se obeprapra no akojagu gatam se twawu na ni nyina aka ho ni nyina yesuban bi a ekoso ana akofa we nyina ade abatu omo hwa no mutu omofo enwa asem ewa ha sanso so ana aye Dr. Baumia Ghana mapanya be de chiri wono so akwa paw aye Ghana pay dwumadi nso entoma o chese no so ba beboa pa ama no matimi akonkan ewo sikakora bia no enso aso ye tie won asem enso odi aba na yese emrase bedwafo ena wonom so apa ala yi o matwa pa ana o mutim se yeska osofo yeska sam to yeso dada womo ya dankwa adanko dada doi to mo chese wanhwe yi a omo anim kwam de be fa so tie won asem ewa ha osofo abede che obekwa ye dwumadie aso de atodwe tirem se enya no kura da se enwane wa ye den wo Ghana se enwane aguso pa Ghana fo didi emme momo to wo mo bi didi baako bi didi mienu bi didi miensa obi kwa din pre 9 dakro ansa no ada ni nyina chi Ghana fo se ekoma ba Ghana wo se nya no kura dem se Ghana fo na mo pa aduane dudu mo pa aduane ntina akoba sa no ten wasem ewa ha the informer the boka tell say the tudwe kiremu se Ghana ane ye ni abre a chese mbambo nsem ne de enya agrokura ye ni abre bo hu da wuro pa a chese wasem odi aba na we no kiremu se onmonyamfo afenyo markets ana chese woni eye abiman atoye enkabom ekuo na se bedwafo ni di ahiamu ana wakasa nsem we ede ekire wo ne mo the informer the boka tell mu ensem the finder the bokrata nam de twaso ana krata ebusa sem kese se adenti ana kwanpa ekumomamfo isan say finder echema okwanka mumpuni mantema akwan kese miensa ekum nipa 217 nipa 217 awon nkran ne mpotam nkwa ana ombisa se yesi yakwan ya adenti na yakwan na eye no ekum nipa ano ne kwahina the finder the bokrata no ebusa na na bisi operational organizer ma NPP amunyuku no eno na so makrata edimfoni ane nsembia basai wanya achitaifo bebri ai ho nsem edan se professor Amiel Ekumfi ono so pe chairman yedi ewo NPP amunyuku no ento de nkrata ni na eko krata fa to so nwotwe ena the finder ebo no so amane no see there see ana mo fancy nsem na aka ni gina repetition no no mo se twaba na ayi yan former chairman regional chairman say you call for vice chair first vice chairman you call vice chair say vice chair ne bi betimi aye first betimi aye second betimi aye third ejina wa ba ubenya so I'm just first I know am say nya sa oh that be because yanko sa me ko pre first vice me ko pre second vice me ko pre third vice yanko national level no de entesa okay omo to aba ni wia the number of votes a ubenya no and better say wo ba be first vice sa na omo de ne tie sa na tie and ye de no bi say wo call for first vice sa o call dia wo target no so first vice means o your vice but your first vice second vice third vice enti you say e me ensa wa hai don't know call first vice
debut and I say obi anso omo timu na omo ko privice ni wia per vote no sa na be say na we second okay ento mu nyina ko for vice that no mu indicating say first first na the ultimate obi omo ko privice ni na first okay obi akọkọ ọno so mikodi nkonim okay nti sɛ mo tu wi a mana mo benya no ɛna bɛ kyerɛ sɛ sisi ya me no ka sɛ deɛ first second third vice no ɛyɛ Sami Crab wei I'm friend saying Mami Rita Asobayire ɛna chairman Michael Omari Wadie nti nipa mi ense na for now wɔn yɛ first second and third okay nti esa na omo de no etie nti yen aye chairman ma mo ni dimpo ni din no ma ya mitimi Honorable Kingston Akumin Kisi Kingston Akumin Kisi yes okay ono so call for vice chair position Achimwenchi this year na ye ni nyina free mpotam ha ne de na na wasi support no ana mo de be nya adwen to tomo money abese manu akebe to tomo money abese manu abese manu mbo ari wabobo yaira wo yaira ko police station emi bi se mo asem so wabobo yaira ye de ayi ma no ana ye support no so wo say support no me dia men support no oh dia on support no men support no so da na openi unzo me ni ndi ahyiamu oni ndi ahyiamu da bi me ni ndi ahyiamu na me ba me de enam se support na me de supporting era me ka se me momu de me position ne se ne all part de akokotoko no se adru ho aya bi ni support na Enyebini gopisi enyebini corrupt be no bebuo me support nia opa de akokotoko enti se no pa na do ni ko blekum ne omo pa na pa kwen do ni ko blekum se me ba se ono no pa de akokotoko de a ene me ni nyina adwen ye pe but on pa de nkokotoko de a no be kwa ya no de be ko wobo no kwasem ne sede bia me ka cha amanyofo se wano kasa amanyo ni bia wano kasa ye wo point eye wa dia wo eye powerful tool yes enti de bia me kansa assembly member yasem obviously Clement Atifa me kan asem me nya na asem kada na asem na no asem keke timitia na ma pen asem keke yen kasa ba heart sa gra asa obe kasa wi obe nu hu nipa kro ya wo kasa sa asa ufu abanchangum yes boya me se nipa usuba anya se den na onim ha wa otimi ni nipa kasa uni nipa kasa de bia wo dom I see de bia wo dom na wo obi ade ye hu ade na samdwefo bisa wa o ka che samdwefo se mo ade ayira kofa ko police station ko report how say wake free anoba how na wura officer samdwefo na no omo yuan omo anu samdwefo na no masa wo ye de samdwefo so na befa se ensamdwefo ye anuafo ne ye omo blog ni se no bi to ba ku to chene ma ho ma me se me tie de tie ne se politician bi a o mu nsamdwefo no oni future yes a fact oya politician na o mu nsamdwefo a oni future eno na waka no oni future so mo nim eno na waka no o pa ma za kadan jejo person yi en for nya wan na be yi nsamdwefo a ana NCC for be ya ma no da bi omo yeso omo jiro fa omo jima na tana mu so mo ne se ha mo so amasima oya politician na o mu nsamdwefo a reason I me support to Jeff eno no Jeff bunsem trofo a ewo apuye mantem mimi de masa so ata say e was what ya say ubetimi akotena Ahenkan radio station so oboa but bisa wo say enipa do sen ena Ahenkan radio station omutie enti obo no ye popular won kran but ni kurom kuro obi animu no eno na moye starboy ya oto nsuo mu na starboy eye starboy won kran but no ye starboy wo village
a village for no so na be pia wa ko parliament so what I say so munim enti no I was say o ye opani bi a o respect the local ensem no ade ba ko ma me pe honorable Kwadwo Opon Nkrumah asem no local ensem obu mo papa so no onim aduma no wom to no kra de wom bi you have to respect them kra de wom bi na wo ya won say edru sika tele no a na ya konkran e dia koma nkran senior journalist for no mo already omunya bibidi dada no na dia koma o mo sika tele no ebi mu na ze program omu ahaban ne de eno de wo so local folks no bi mu timi sheda pa na o ma fa o ma firi nkana na o do ma ba for mo bra na be your program na fa ko me kofi bensa akai na ka beka dem more respect the local in some for no na enhye wo mu nkran because mi wo gidie pa se dachi some machines minim zo bi tie free wan chanka o confirm mame machines ya di bo trade ade ya pack good dem e ko bu se ya van ko police station ko report ko ja sa ye ko to aba ya ko to aba ja sa ya ko to aba timi anka ade asem na obo wo ke ya kan kure obo educate people so ha ya kan ya ne da bia tia no se e bla so se nipa ni bie na se jadi na nya omo a machine no Crowford no nyomo no mo to saa general aba ayi MPP fo aba no enyomo ne ya kan ya kan so me de ma dwen kran kwa battles ni bisa se eda so gu na o ma che so omo to aba ne ma na hom no bedu omo so enye ne MPP fo enyomo nko a sa because it will get to a certain point a community be here bibi eno no yan ka say MPP ni ana DC ni ana CPP ni enti wonum na bia wo ba mu a community ni na benya omunya what MPP fo nanim ama bia so temamufo no so enti say MPP for elections ni nya omo nko na omo ya afawu omo ya ma oman ni yes okay tiade anya ne nkamfo me gaza no ntime nkoto aba ma obi ara sisi am de mate no ne kura ne sen ne kura ne se aba no omo nkoto nyini po beboa wo mo okay titia ya das na politicians na moto no mo amosole amodru sensem twefo mo na mo kire yadwuma ne mo ya mo sa mo de mu ni bibia no oti ye na wo sen ka ofre me mo nya very very careful mo so semtwe mo so ayi offense politicians yi mo so mo ko che contract sika no adi amomfre obi na de oti asem bia ze ade ha sen ka ofre me maza anya madwuma no me de bia me ka ye semtwe no challenge wo ye politician challenge me challenge ubi I'll prove you wrong. Yes, me not perfect. But me sumi wo me rules I govern me. Eh na omo de hunehuna. Yes. Omo de hunehuna ye mu bi. Ani anyamia. Omo de hunehuna ye mu bi especially omo en shede ni mo left from right no. Se adwuma no. Omo kasa na omo de hunehuna. Se adwuma no se but nonetheless media I support to be our party akokotoko. Samo be de munja abu. Samo be no obo munja abu. Okay, o kasa de na kasa de ntino support yakoyo ne Honorable Jeff Kosi kan. Ade no support. No pa ko bekum. Ade make mo nti ase. Dabi. Sabe mete ha. Ba bia mani kire no. Onso ba. Na wo be kire wo nsem mu. Na me hu se ehwa na wani kire a. I was me support o. And you chemo Honorable Jeff be kire nsem mu kire o. Exactly. Nti onso abekire. Onso abekire. Ba kuno ba na nkonso be kire na kan so na mo ni mi. Yese enoma omo entakrase enom tubom se ohun se ne takrase me a anko baaye ena me che se enti se ko no so baaya ena so ko so be chem na ka no so nka obende me support o munyina okay aka me support o munyina ni obenya no wanya ti ona bo Kings no be chere nse mo achiro ana me se me nka se me support no me nka se me support no but dia masema me kan se all pa dia kokotokodia ene me ni nyina na ekọ saa kwan no na be da nso de kokotoko ana me ti ayi se me kama asemu ya that so betina asem no exactly me nka se me support no me nka se me support no but dia me kan se me ti hai me kokotoko nti dia ono so kọ ho no omra me yenko so ati ati enti kwaku anti adwoa anti adwoa se anti adwa se da bi enya adwa Roberta anti adwa mum anti adwa se men kan kire wo se anti na so ndia no odin ochena kaish ye mere fie anti adwa anti adwa yeduru kwanta no so de o mayira me minti ni di yeduru kwanta num no so no o mayira me nti chena anti adwa o de serious shema no
Eni ja shema kuma mu. We are say pa. Akaza dede bi egumasumu. Hwɛ de ante ado ayɛ me. Aha. Abeba ma we ho ni na. Ama me di trimudankuwa. Hwɛ de ante ado ayɛ me. Eti Nyankopɔ yɛ adom a ɔkyena no. Ɔse yɛ mmra hɔ. Wow. Ma ready made na ya ba betintim ansa. Enu die ba misa. Enu die ma. E dia na mko ti. Ba o mpa tintim no o. Ya beti ba konma. E dia beti ko ba konma. Mbaba ye. Alright. Mbaba ye. E di o. Ebe fa. Chan ya ba live and college. Ye beba. Ba me da wase na ja ye ntwa so. E ba cho sima mienu na apa anopa nonkro ho. On Fridays, this is how na etaisi protocol sheda nya adwuma on Fridays. And nti ya na odi ache yen. Messages ni bia ba ma me mfa ntwa so e ma we see a friend no Techi Mensa. O say wow. Congratulations Enkoma Kutuku Royals. Omo ayade pa Nyankopon yade mo se kwasia da ono ankasa obeba stadium no aba behwe bi Techi Mensa yeda se bebre. Na Osedian will be the first time obeba abehwe Ahenkan adwumayefo nso. Oh okay ya Techi oba be to ye nyina wa ha no mo se yenkoso an nya adwumaden or hwe live from Achim Manso. Me kwasia da no me ankasa obi over there as well and watch the game. And Kwabena Odan Kwabena Odan say Odan leaders no bebre no atiri mu Odan papa mo ye wicked. Kwabena Odan dia ono so de aba no Hailey Selassie o message no a wo de aba no e kwan na onam so no me kokotoko enye ho na anam minim wate asi akurufuom kwan no so je so okoba e kire yi nti kobra why me da si bebre KK Kaswa ono se odi free Kaswa American Town Kinky House ye tai fe no hawaba na o chese NPP the only party o metimi affect Ghana problems nyina NDC die mo me say no to them any doom so sada ene ne kenka ho yate KK Kaswa dia ono so edi free American Town Kinky House edi ba ye no maminko normal message no so ne hwe de wo ho we say nana osafo mafo e wo se otumi ekreti impo pure water company e wo municipal assembly no emu ade wo mebi pure water company wa ha ya semu we say enchia enkoma mo ye frame akua kunadu na akua kunadu enchia nkoma adwo atwumwa owo aboabo market adwo atwumwa nana akua kunadu se ochiawo anopei yeda se nana akua kunadu for coming through with your message on WhatsApp on so samebo achidi fi asama kese o se ewum se ewiase nyina ahokere wo ho na so free senior high school guso ekoso dumson so ejai ena agenda 111 no so guso a ekoso fuel shortage bia emma NPP omo boa my economy no so atumi agina ne nan so enchiankoma owura Kingston akomikisi ose oye the next vice chair Fred Opari ansa also or chese we next general secretary Salam Mustafa ena Steven Intim omo nyina beboa abreki 80 no samebo ache de ono de baaye no ena Amisty Bosheba Amisty the free go so Zango ena odi aba o NDC party no de ye de policy papa bi aba no ma reject policy papa bi aba no ma reject omo so sorry on person chese omo dwene Ghana fo ho chen obia omo nkasa pese minkuminya enchankoma Dr. Kwame Free NPP National Organizer Hopeful ena Steven Ayinsu in team NPP National Chair Hopeful Amisty di ono so di free go so Zango eba ye eno no final one afi ye nto aso we see enchankoma Dr. Free Yakuto or your best agric minister or sanso your future president yate Ghana for train no or just say or your best replacement the man His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo hashtag near the legend ababe man ho fancy ya mashada na makan dia man we na ifiada protocol shada nya adwuma entia onso betimi do dia aba 0594841044 0594841044
o de ba ye be kinkan kama e de ama wo ofra wo Ernest Echampon wo Kumase o say how they say pankro eden pankro no another den den ho no na wo so wo anopa yi ma good morning ye da sin so adwen ye san so na ye gina Kumase de am ye nchia abuakwafo abuakwa ye kwa abuadi another den kodi abuse bibi I forgotten the name enti mu amu abuakwa ho no nyina no abakomedi abuakwa abakomedi ye cheche mu nyina especially ofra wo chum Peter no pay me my good morning me yiri se bibia boko de Vesta Ice mineral water for cheche mu nyina na no pay irade nka mo ho na me pa cha wo bia yaduro no ma me na ne me homra me ba enkomo no yo bebre ye de ebremo obi se oda no ho no hwe no wan to fom me pa cha me to fom me ba sisia. Hello, Wafa, Mekot Health College, Auma Miko Yenti, and me your medicine counter assistant, many GE. Ampo, Sawu Pesa, we your medicine counter assistant, dear, and your name Mekot Health College, and Aubeko, where your medicine counter assistant certificate program. Yeah, you reschooling Suma 1 year where we MCA. Nanswani Pharmacy Council certificate. Na dia ma one dance so say Pharmacy Council Ghana aji 1 year tum. Na your mouth free IT training so eka home. Admission gusua ekoso. Mansenka forms, there were 2 campuses. Aguna Swedro, ya wa da kwan so, Kaswan so, ya wa Congo Villa, New Market Bodiase kwan so. Ubenya forms ni bi campus mienu nyina. Anase, Mekot Pharmacy shops are hudwo, Ghana fanai be bia. Ni 2 campuses ni nyina so hostel wo ho. Enti uni ha ukra. Na se wo pe enrupa so dia. Eni na ko Mekot Pharmacy. Na ubenya nupa. Ghana eni amono ne de. Fre 0592 522 111. Ana 0244 640975. Mekot Health College, you say health knowledge is life's wealth. Ago Odanin important way. Munya suna mi won sempe bi de mamo. 2A baby diapers na munim eto de bom mano. Say die yasesa ni din abeye next baby diapers. Na wonim yasa hyemu kena ama ekọ nanim jie. Esan cotton dodo ade ramunti no. O the next baby diapers ebo wo ba. Ojo so sign to home for. Ensan se bia entingu ne to ho. Won sum fan hawo. Oba ne yeso comfortable. Etuko chroma shaneswo. Cotton next baby diapers. Fabe boba no. Na no ho beto ni say form. Obenya next baby diapers. Ewo be bia. Ope dodo afre 0500285000. Na mo shaneswo. Ema mubu monsanso. Ye wo next sanitary pad. Ede mamo. Next baby diapers. Ema mo fra hot so mo. Hey. FDA. After sa ejedi nkratso imo. Ajia to mu say eje. Hey, ODI Electronics. Mama yehu say mu wania ma papa. Wow! Ne nyoma ben ne edi eni ehuntia. Ye ni agye sa no. Refrigerators, deep freezers, beautiful irons, microwaves, blenders, gas cookers, kettles, rice cookers, that's right. TV, washing machines, and anyama hodra you use to fie ni na. That's dramatic. Seeing is believing. Where do you need to ma? Ye ni nyaw. Chesa upe home appliances. Edi abodwuma efeni bebia. ODI Electronics ena abeko anameboa. Aini. Wodi ye frenya wa homa show for ye so 0550 900 600 0550 900 600. Adishmama na die dekra ni say emfa oni bebia wo. Wodi anso be frɛ 0550 900 600. Bebia obia no ye be deliver edi amount. ODI Electronics yaba say ye TV, fridge, gas cooker, kettle, anase microwave. Adie bi me mama fie ye de na ho so ye de no. Ye woni say chapo ho. O friend ya ye be cho kwan be for so benya ode. ODI Electronics. Ye no ye delivery eko be bia. Ebusuafue media sempanamo odokita chro edrama upe edro ato ene enha ho odan pharmacy aba ede enro bebre aba enunti edro bia wupe bia wokwa wonom bema bi wo yare nso na wokwa mo nchechreche oyade mu so a ebema wadura esefata na oyade no hworo afru ni pediem yaba ne test ahodro nso a wonom eye blood glucose test, uric acid test, cholesterol test, hemoglobin test, typhoid test, malaria test,
any test via wo pesa wo ye and any paboni adoso enu nti wo to adura to free bi papa odan pharmacy council for agyen atum say yenton enru papa emfa ma afes open do so pom so atua wo ba odan pharmacy a wo benya enro bi a wo pa bia ato tie mame nka nkere we wo beto edro nso a ye beche wade free adwuma ya fonso animu tepa enu nti fa wani ekiremu ewo achim odan Nanes Palace opposite Duke's filling station abansoro ne soro ho a ena obehu odan pharmacy freyen 0552 092150. Hey! Akwasi hwade ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no ah bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no oge ene ne ekire piesie bra me na masam no akrabato yakasa se seahorse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma ne che ne dwene ho wonte na via den akra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil seahorse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enuti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 eno ena riders any mechanics e wo sembo use you unua no kure wo mni say seahorse product ena ye papa ane bonso e wo form sem frimu fia e free na kro seahorse engine oil kwa na begu me car engine mu ene fresh seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua adwumayɛfoɔ me mamo ayiko yaye na former way master me wa ha na nanu cement a me kɔtoma mo sɛ mo fa nya adwuma no sɛn ɛna former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement a okofa baayɛ no sɛ wo total so sɛ wo bɔ price no sɛ wo twa block so sɛ wo to block so ama yɛ adwuma ayɛ mbrɛ unisam cement that's ramate sɛ wo yɛ mason wo yɛ labourer wo yɛ foreman na sɛ wo pɛ sɛ wo adwuma yɛ fɛ ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement yɛ wɔ bottom ɛna pepa mu die na sɛ obi pɛ cement papa sɛ ya ɛhemfa no bɛnya bi ato sɛ wo pɛ unisam cement bi ato ɛwɔ akyem dane ne mpatam ha wobɛkɔ some cheese enterprise yɛwɔ amantra yɛne Duke's filling station ɛna di nhwɛne mu fra yɛn 0243 583 190 ɛna 0540 659 865 sɛ woyɛ mason anaa foreman na wode enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free samchi enterprise and di aba achim dan amantra ye ne Duke's filling station edi enhwene mu Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Okay, ebusia yedase bebre. Yedase bebre ye toa so ede amamo yekoto enkra kwaji sika akregu yebutom. Ye very necessary pa hu hia. Mete ha na to be na bosome beso na odi Ahenkan de nse betiti ne tiri ho am bubefu ne pa. Entina no so ye necessary se yakwaji sika gu yebutom. Me pa cha utie yen na onso so wabie company. Opese ye bo wo adwaton de ade a wo ye ne ho dawuro de ma wo a. We mu aye bo ne bebiri sa no e kakra bi ne agi ye o. Kiti bi ne agi ye. Enso mu amunim akwamra adwuma ye de ma wo mo. Obia ye bo na adwaton de ho dawuro wa ha no mo frɛ ye bo ya ba so se me de ba mo ya ade dwumadie bia mo de beto so bia mo nyina bo mo ho moden pa enu nti na de bia omo niema omo de ba me ka ho asem no so kwa na ekɔ nanim no nti utie mi a won so ade bia wo ton bia Bible kura ka se woso kane a yemfa nhyɛ mpase ye de sikane adua so na ahyeren ama kuro ni mufuo nyina ehunu ade papa a wo ye den wo and nti no so be free marketing department no 0244 we no call marketing manager no ho street enko yes ye me an special hwan side sa de ne enye bi ha we call marketing manager no ho street enko mo bia mo bedie no between wo one marketing manager no ho 0244 29 0093 0244 29 0093 we a number be free marketing manager Ahenkan marketing manager ne ho straight enkomo bia
mundi na afei akyiri no ompia so mfa mra yen ha na yen hyase enye ho dede emfa emao nyankopon ya adomo a ya wode bia the boiling issues e de bremo enra wutie bi enra na nya senketwa wo fie ha mo a eyemo animsem ne asumsem dada Unisem Cement Ghana eye cement papa ne de aba abonten eye cement a se wodi si dan a afebo edan ne hihim ensuo to awia bo apetampe ade papa sei na yete ha ye bisebise ye ho se hwan kura no de ne ho beba afore akogye bidi abre yen ye hwe benkum hwe ni fa onipa wonya akukuduro etam no emmoye sinsuo nim ekofa bi baaye eye yewura same ne company ni din de Samche nti Samche Enterprise wo mo adawroma ene wo mototo ahasuo mu a wo makofa cement papa aba ama nansen wo bia agye atumdi si dan ye eboa wo mo no akofa bi di aba abre yen ye wo odan ofo ase ayirebi achiase so aduro asene manso across so wanchi so abe akoti krom chese be bia wo bia no yade se unsa be kan bi wabra waba achim odan amantra wache junction ya besi dan foforo wo hono mo a yabrosan fefefe eben Dukes filling station no nti unya duru hono mo bo se cement no yabɔ ne dan ni nyina ma se ve ayanya senketwa ye bo no so da fempa ayanya senketwa bia na wutie me ba bia wo bia person so be fa cement ni bi koton wo hono mo a akwanya na aba eno no so be fresh 0243 583190 0243 583190 ofra ye be je so na enkomo bia wo hono mo no yetimi ahwani adi na boa wo ye mesini obeto cement no bags no be se aduonum ene ne eboro sa nso aye wa kyede wo hono mo ayede ebema wo ye be sa nso am akwankyere de afa cement ne to ho ne ode koye plastering ne ode koye concrete ne ode koye wei ne ode koye wei ye wa botre ye ba che watena ase ne ye de wa fam ya kyero cement ne kura dodo a wo se woto bia na wo free fie ba no de wo senka wo beto bag ne be se wo ha enso adwuma na wo koye na wo be hia aduonum pe yen ye be mo akwankyere no na etumi aboa ma wo ho aharewo ye ne ye nyina ye botaye ne se yenkum sebe odwafo enni dwa ya anyeni ya mfa ma wo a ye dwa begu sanse wo kwa unkodi ye ho adanse pa eni tini Samche Enterprise wa abotre ye saa niema we nyina de amawo me pa cho bebre se ye usisi ne ye wo ya koko na ye agi nipadua no eni nipadua no ne ye wom no ankasa aboso a me kamfo ye ano herbal bitters any capsules no na edi ama wo ene anopai koko sisine wo ya ukwa fikyira a obi abete wo nka wo hawo nko ade a ano herbal bitters ne capsules no ebedi aboa pa ma me nkwa homa ne so mra me ba na fe yemfa dansedie ne aka entoa so ema wo ye kwa homa ne so na yakọ asemo chale ye besa kwa homa ne so biem answer ano herbal bitters any capsules no koko usisini ya wo ya enemu nyarewa ahoduo bi na wakotete bie wakoma ball pedipedi ukwafichi obi ate wo nka yade ano herbal bitters ne capsules no ebetumi adi aboa wo papa ya wo bitters ene wo capsules nti se wo mpe bitters na capsules no beboa wo na etumi adi wakagina mo yadwuma kro no ane eye ene nti ya na wa hye ne nso de amame achim odan Old Town Zango eho no mo ha ene ye wa oba eye EK Asimim drugstore a ubehunu yen na onsoso watumi abetobi ana wokoba bia yeton bibiduro ewo manmu hade a eyade a wonsa betimi aka bi na eno nsoso wodi adi udwuma 0541 210227 0541 210227 eno ene number obefre na baby a wo akwankyere bi a wo pe no yetumi edi amawo ano herbal bitters ene capsules no womo eboa pa ena yedi dwumadie de bremo edwoda ekopim efiada eni ti wutie me se na medical kan number na yedi atudwa no na wonso wafre marketing department no ya tetetete so hu said ye be obi a eho ebetumi ahare no ano herbal bitters capsules eno mo akaka ho nyankopon onhyira mu nyina enti baby a yedro no yebehwe na yede nkomo ba ko mienu bi nso atoa so na afi yewia yama okwan na waba mu bi tie we ma yen. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens
not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Ghana adisiye Oboba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Da often being the Messia. Messia, yes, so I say, oh, da. If you're away, it is a Messia return. Mama's an assassin, yes, in a while, da. When you know, da. And so yes, and when I say when you know, only better say and I want to say when you know. Sama mirama Wanye waba wonfe mansa Once in the school Uncle Yakatesio Fe Teacher Baza waye me basa And so when you got top mansa no dra Ozano Dennisika Uncle Shirley Nilsson oh Pray Ghana adisiye Oboba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. When you know, da. And so yes, and when I say when you know, only better say and I want to say when you know. Okay, ma yankwa ahoma so na yene CEO ede ema Amazing Training Foundation enkotwetwe nkomo opani oti yanka anopai ma mu ache papa ma jama so apumbo kodie yankwa pa to mo mpa ya ho ya pa na mo so nyame adom yenso ye ho ye Amazing Training Foundation enkomotwetwe ne de ya sha ase dada nyame adom amo se on the 2nd of July ede na mo be ye. Oh, yeah, that's the year 20th. I'm born on the 2nd of July. I have President for I saw them on conference of immediate intention and a basso. A Juma inside a Juma and a battery. Yet there will be Pias and a Juma and near my battery and a BBC. Your battery said you see, we decide. Said you say, we decide. This thing run. Cancer condemn your battery and a after you see a fertilizer and so your battery city see a yellow. After you see a bum, another ointment, and also your battery city see a yellow. After you quite a fast and yen one, quite a fast and yen one, and also your battery city see a yellow. After you see a toilet wash, another Isaiah be a good toilet in manner to go from and also your battery. Then you see a palazzo with soup and also your battery. My answer number to us in the number to get. Your number no is 0244 85 81 10 0244 85 81 10 and a 0544 054 179 0544 054 179. Obi bi obefre bia sene yedi kan no
and from what we say, Yameboa, next week Tuesday, a brother day will be our fit dear money code. I express any background, why am I going to so person that program it? Now, when your code, send your me ya, my brother, baby can't see our more. Ever, Ahenkan FM, and live on me, a form home. Now, say near mammy and Sabia, ye dear mom as a bonus. Tanya mammy and Sunday became actually, and only free. Into what will be free, dear. I will be back program next day. Now, me boy, a brother, the case here. Now, you're to assume. I say, you're best to acquire a fast one. You're just soup making. So I'm going to be a king soup. And I say, DF. And now you're better. I say, a lot of some money be good. I have friend say transparent, a lot of soup, and also you're better said you see a yellow. I say, you see a shampoo, hairdresser for the shampoo, and also you're better said you see a yellow. I say, after wash, what's in your movie? I be a some food. Emma, you and also you're better said you see a yellow. I say, quite fast, you're the cocoa, no. I have the asset down until dawn, a war, and in kutu. Sani and me and San Yama Cabacam on the shower chair. Some million sway usually. I said you see a year conditioner, and also hairdresser for a conditioner, and also a battery. I said certain lotion, and the fresh who crack 3 Ghana cities here. Bet in the after your business. What yet 3 Ghana cities, no, the Yasa sky, you know. And my back home. Pray Ghana series, Ubetinja, yep, and yet, I say, you know, and my back home. And on a mocker, and for what it bring a was a yes, certain lotion. The number is 0244 85 81 10 0244 85 10 0244 85 81 10 and a 0544 054 179. Now, a juma your boss in Nano, and who can 120 Ghana cedis. A juma in who can 120 Ghana cedis. So you see the council 20 cedis. Some petrol forms. What the 20 cedis in the petrol forms we are. Nyame Duma on the 2nd July. Aye nyame bo achenemen na aka na wotwe yinu. Wo ba program na se ya. Ena oba betia wo sika 100 series na aka no. Na wo sika na wotia no. Eno an ye de to materials no. E de aye adwuma no. Na adwuma no so ye be ye no mo na mo de mo nsa e be ye. Enti ye de na ye practical. Ye ka practical ya niam ni gu ho. Said you see ye decide. Ni ye de niam na mamo. Measurement, no my yard. As we said, you see a organic fertilizer. Yet the name and Bemamo, no my ye. A ye ointment, a ye bamano, near the name and Amamu, no one casamaye. Said you see a year and one, near so said you see a year and one. A dear near the mom, be dear the mom, near Chilon. Nanina, a year 120 Ghana cities. Na wo a wobedi kanya frɛ anopai no eni pattern ɛbɛsra anopai no wo frɛ pɛpɛɛpɛ no yɛbɛma mo code a nyame yɛ adom a ɛbenada anopa 10 o'clock yɛn nyinaa ba de sia wɔ Ahenkan FM station anim ha sei ɛwɔ aboabo ha na nneɛma mmiɛnsa no a wo frɛ yɛ no wodi ka wi ni yɛ no ɛnta nneɛma du nan no ho ɛno yɛdi kan akyerɛ wo ansana nyame yɛ adom a program no so a wabɛsua nneɛma maako edu ɛnan no 14 no na watua 100 Ghana cedis no enti number abɛsɛ sisi no yɛ 0244
85 81 10 0244 85 81 10 0544 054 BM 179 0544 054 179. Adwuma ya kyerɛw wi a yɛwɔ ɛyɛ book ɛyɛ fɛn sɛ manual ɛyɛ adwuma no sɛdeɛ si ɛyɛ read side fa wei ɛwom afei sɛdeɛ si ɛyɛ fertilizer ɛno nso sɛdeɛ no ɛwom sɛdeɛ si ɛyɛ ointment ɛno nso ɛwom ɛkwan yɛ fa so yɛnyɛ nwa yɛakyerɛkyerɛm ɛwom sɛdeɛ si ɛyɛ pallet wash ɛyɛ azaya ɛno nso ɛwom sɛdeɛ si ɛyɛ palazzo wobɛfa wei afa wei ɛwom sɛdeɛ si ɛyɛ kinship anaasɛ bf ɛno nso so ɛwom afei transparent alata soap ɛkwan yɛ fa so ɛyɛ no yɛatwerɛ no ɛbuku no mu shampoo yɛatwerɛ no ɛbuku no mu after wash wɔsi nneɛma wi adeɛ yɛde shampoo nso yɛatwerɛ no ɛbuku no mu afei sɛdeɛ si ɛyɛ kodi kookoo ne ho no ɛwoɔ ne nkuto ɛyɛ sawadeɛ ɛno nso yɛtintim no ɛbuku no mu afei conditioner yɛayɛ no ɛbuku no mu sɛdeɛ si ɛyɛ dector ɛno nso wɔ mu ɛna afei setting lotion ɛno nso ɛwɔ mu yɛwidi yɛ de buku no ama wo ɛna afei yɛasade wo certificate ɛyɛ w'abɔdini krataa saa pii wo so buku no yɛde ma no yɛ numbers yɛ de tu bia ne nyinaa wɔ buku no mu afei baabi a wobɛnya materials ne bi atɔ ɛno nso so ɛwɔ buku no mu enti yɛwie biribia saa no a wobɛhu sɛ bi adwuma wei no mekura sika sɛ yɛmɛtumi de asaaseɛ ɛna medical abɔ so akyerɛw sɛ started from 3 Ghana cedis akɔpem 250 Ghana cedis baabi a wowɔ ahoɔden bɛso no na wode asaaseɛ charge number no deɛ mo a mofrɛ no wie yɛbɛfrɛ mu nyinaa na yɛde mu code ama mo number no yɛ 0244 85 81 10 0244 85 81 10 wei no ɛmfa ho no sɛdeɛ wositie biara wei yɛmfa qualification biara na ɛba adwuma wei yɛmfa qualification asua sɛ obi si menkura certificate obi si mankɔ school obi si manyini wanya bɛyɛ 80 years ɛkɔ 90 years kora na ɔpɛ sɛ wosua bi nko adeɛ a amazing training foundation for ayɛ krado sɛ nyame boa on the 2nd July tumadie no ɛbɛba so ɛwɔ wɔ daa taxi run hɔ no total filling station hɔ naa wohwɛ aseɛ hɔ no a wobɛhu sɛ pragifoɔ asɔɔdan si hɔ no wɔmo conference hall ɛna dwumadie no bɛba so ɛyɛ anɔpa na nwɔtwe kɔpem awia nɔnan nti wohwɛ a ɛyɛ dɔnhwere maako nko anwɔtwe ɛna yɛde bɛkyerɛ adwuma no enti saa gye nɔmba no biem mo a mogu so a mofrɛ no yɛwie ɛbɛfrɛ mu nyinaa nɔmba no yɛ 0244 85 81 10 0244 85 81 10 ɛna 0544 054 biem 179 0544 054 179 sɛ wo performs ne bi apeke a Ahenkan FM ha strong dex wofo soro pɛpɛɛpɛ a no akasa me bɛpɛ amazing foɔ forms ne bi ato wɔdɔfo a wotie yɛ nsɔre akuakuo ankorankora obiara wɔ sɛpa wɔ tumadie no sɛ wobɛtumi abɛsua bi no aboa 100 Ghana cedis wode sua nneɛma maako nko a 14 na wodi kan fra anɔpa yi so deɛ a na kyɛ sɛ woanya nneɛma mmiɛnsa aka ho ɛno deɛ bonus last week wɔn mo etiem di adanse sɛ yɛbaa hɔ yɛbɛkyerɛ sɛ deɛ si a ɛyɛ washing powder ɛne ɛyɛ yɛtaa kyerɛ ɔkwan yɛfa sɛ yɛyɛ floor cleaner
and you throw free. And this and the thing I may have done a brother bay. I'm a captain no crop. Maybe throw near mammy and said 3 hours. Give it. It would be a question of free. Number me 0244 85 81 10 0244 85 81 10 and a 0544 054 179 0544 054 179. Okay. Enti wadaroma ensan ensi ebre no ayede be hyase no asubiem ne bride be kowie ne biaye a dwumadie ne be koso. Medafe. Ebre de se adwuma na fe ye anopa no motwe. Na ya se dwumadie na fe. Na biaye dwumadie ne be koso ye wodan total filling station hono. Total filling station hono se wudu wa pepe pa o hwefom hono a na aye president for ato na si ho. Ni manual president. Aye mobile hono ano. Mobile hono. Okay. Okay. Hono me dwumadie ne be pa so na ya anopa no wotwe. Ekopim awia no 9 4 o'clock. Hono mo na wo ba. Oba be tia 100 Ghana cedis. I just say 100 cedis no de monyansa na emum oba. Oba. And obi so ho krampa na ontimi na take form. Wa mo so betin abasa de no. Abe peke wo ho. Okay. Okay. Sansa na wi afia ye hu. Bebre ho na gidie no wo form ka kra trese enye wo mo a. Obi se sane wo bra. O sane wi na afi wadi na tem. And until you pass the big cover of banana. Okay. No man for this year. Now, what about picture forms over another pick? Me, I tell when your money and sunny free. Name of Museum, ya from now went in a picture forms to meet. Now about program last year, the betting up the call forms. Now what you'll see coming in a name of Econo, ya bet any of 14. Me and son who will you. Okay. Yati. All right. Yeah, that's it, bebre. Nti nyankopon ya adma se na okan ne be hwe ani mu se Tuesday wo beba na ye nyina ye de ye ho agimu bi. Agimu. Okay. Nti usi Tuesday ne de na mo be kire yen. Na me bo Tuesday no. Na person be kire ekwan ya faso a ye omo no be kire. Okay. Afi ekwan ya faso a ye something sawaje. And no ye a water waje ne you know. And you different sawaje. Okay. After you see a friends at 4 creamer and also make it. Okay. Niema me insane. Bread doma. That's how the powder and a butcher powder and a body. Bread ye bebem ti wo ba no aboa wo ho de aka ho. Okay, opani ye da se nyame adoma Tuesday be hwe anim. Okay. All right. Yeah, that's bebre. Nti Amazing Training Foundation. Ena ote wo mo epanyini enka no. Me ba cho niam ahodo abobo so mo be kire no. Nyame yademo ebe koso 2nd of July. Ebe koso wa chim odan eye Presby wo mo conference hono mo a ye Presby asoro hono mo ano. We enye Methodist we ye Presby odan mobile hono. Our number in here is 0244 858110. 0244 858110. And I say 0544 0541 79 0544 054179. Free Amazing Training Foundation. Na omo be kire niema maku dunai na eye 100 Ghana cedis na wukotua de a sane na ye offer forms na registration fee no eye 20 Ghana. Ena nia ye be kire wi nyina enso ye 100 Ghana cedis. Na se nyame ye wadom te se me ba besua bie na metimi besua se de ye ointment ya. Se ka me ntonku bie mu o. Eno an ka me yasra. Na metimi abesua parazo a me koto ayeden me ameye bi se me besua shampoo nso a me ameye conditioner Dettol making setting lotion me besua we no mu nyina se nka me nto hwe biom enti wadaroma
mohwɛ na mo nyina mo fa mo ho anyim ba bia Ghana na duru no o te se insano dwuma bi sei koso anka we I was think assembly members no am wo community mu no mo dem ho gym na anka mo ba beto forms ni bebre register nkrofo boabo mo ano ahu na anka timi aboa kama we di assembly member wonye o te ho ekon presiding member position so wonye o pe presiding member di yɛn frɛ no presiding saa kɛkɛ wonyɛ ne hu hia mo nyɛ yɛkɔto ɔba no ma kyɛ sika no di yɛfa ha no ma ya me sɛ na me ma ka kyerɛ mo sɛ assembly members amowɔ yɛn mpɔtam ha yɛn enclave ha yi ɛbrɛ no so a wode yɛmunya botrɛ yɛbɔ mpa yɛsrɛ nkwane ahoɔden ne nkwatenten saa kɛkɛ yɛbɛma bebre no alusu because bebre no amɔ number ɔmo to one assembly presiding elder sɛ hwan I'm go presiding elders so. I'm person be a Pentecost presiding elders. And then no more so. E do be PM na eden. O ye presiding member na eden. Ah? Na eden. Ko Pentecost ko bisa presiding elders ne bre ho no. Omo bra na sofo no atie di se tinkom. Pentecost asori mu. Presiding for no bra omo bre kra chan sofo no. Osofo ne ba ya papa ni aswa ne se tinkom ne dia mana kodi presiding na elders na ebre wonso ti ase wo presiding member ni bi edi wa bra adwuma wo so wo ye wo community ni mu sare na eren o de emunya abotre afi ba me fa we ntwam na me ma okwan ne bra mu bi mo ne na mo se mo auction cars mo ye auctioneers no mo anhwe mu hu yi a ho yebema maso aye hye papa mo aba omo di kan kwa asene manso akroso banya ne ntie se popular car bi e wasene maton aban car o mo se mo auction na mo de mahwan auctioneers no amo se mo aba na mo system ni mu no mo asam na meka no hwan ne so ma mo na tumi ba na mo wo se mutimi bo wura school bi mu say mo car na wo ho no no yes yembe auction na mo mfa bi mra na asesen what are you talking about and I say ya tuma me nto secondary school year wa hayi me modin but omo tie omo hunu say yate omo ade no ya ni du omo achi ya set surveillance on you ya monitor mo activities ya mo ye no omo ne nam secondary schools ni mu auctioneers no the so called auctioneers no omo ne nam secondary schools ni mu and secondary schools no cars na wo ho no omo auction so omo de ma hwan you na dabio ubetimi aye auctioneer ubetimi aye government auctioneer metewase but to be so ma say utumi agba wura senior na dabio na sese no kura no tese moyama headmasters for no majomutumi nyina afiri omo nsem ana na auctionate mi bo wura school mu say oba be auction school ne car na headmaster o school mu kura nya we headmaster ne nya we no formal communication nothing ubo wura also be auction car no how could you do that and if you had a woman for botrem fan could me weekends no what I say Mami ma kwa nebra mu bi MP3 tiewe mami Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. So what was Odini baby akese free. Oboba why taxi driver begoni. Na begwan ya na wo me apa na. Oboba na say. Ene yebo mu prayer no ate yesimu yi. Emre na yewo mu de sam na nyemre papa SMNiga. Biate. Oboba esensa yete Afghanistan ana Pakistan ana Iraq. Oboba edi kan ma me fenchie mu odin ma Georgia. Bedman ni chia ne Mr. Jenfi. Oboba me de me pese me de fa wa fidie so. Na ekosi na ekufu ado eni mu say. Se bonia wo de adrafo ya ye no Oboba. Na onka so apart from otumfo otien. Ya fa otumfo so na Oboba wo de yempa ne chew. Because Oboba je koso wiase na anu de ma drivers
After the drivers I na did as I see the move over for some sanke but two fu mu ya now so Bobo say now so biem and the petrol 51 cedis diesel 60 cedis 70%. Yen one say na me now finance minister what me do so sika or minus now na president what me ko jira ho ebo finance minister we about to say oh yeah the best ya oboba na ku fa do didi ni patem yate training power ho na na ria me den say me say what be wanya line say wan hwa ya bapa wo bedem and we ya fa sa kene ho every national cathedral ni but esewu anaba also you be am respect papa but mo dey no so dey ni free mu okay no mo dey so mo do matna board no so no and him gasa men come ya ba me so oboba ya be tia yeah that's it bebre big one yeah that's it big one yeah that's it me ba cho udini be ka free oba ngwani wonchi angwan ntie we wa do ase ni uduma pa odi na me de anyam ngonwa se before akobasa na na mum de o disappoint you o disappoint you papa na every time I say for nanga na first vice ni second vice ni third vice nanga o support o jafo me pa cho me nka sa wa ha o me pa cho bebre you say any kusibo adu ni idea omo yo onim so omo support no say omo decision me nka say me support no na say me support no me se ba bia mani kire say ho ne nani kire dia obetimi abese am yakọ o pade akore kotoko tiawa say ba no kro awrongo omu ni be na kata kro ebu no kro omu ni Matias ye mo obi ntu aso bi why ayo anwa e ba jodi be ba ka free hello mami e bi apomo ko de apomo ko anope ya te won ka che kakra yo ye be ba kwati abesra wo mate yenti we yo mami chia wa anope na mi chia woni wadwuma ifo ne tiefo nyina anope da hia ble mami chia ndc alaji isa zongo kokos chia pa ona bo ba kope ene mi amecha man bibia wo akwatia obo adwuma e de boa ndc party no koso a na wa so na woko mami chia ona bo MP eye okoyu chia pa yo me koma asem so a no kwanya me anim ni redwan ne Georgia mi chia mu nyina ne master sedu mi chia mu nyina hwe ne ekoso wo man yimu ho eye aru ho na san ya asefem no mampani na nado de wanya na adwe so oba be ye Ghana yi o ba so oba be tete Ghana e di akwa kwhye po ase eno na ye hu sha driver for brebre na waso taxes egu petrol so ye wotema oil refinery esi ho ye tu petrol Ghana ha mo ma dream mposo ni edu ye taxes so na ye refine ye oil e wo Ghana ha e bi ni atam sika pudro say ye de kosi wu natural category wa promise wo nyankopon no say si Ghana taxes and ye de kwa kosi na ye nya sofu bi nso a sebi wo mu ni Ghana fo hu so mu kita Bible so mu ya sofu e di omu hu hyem na omu kan no mu say enye denya aban beba na dan so bo a ebetwa bo ye mampani wo Ghana ha no de ye sika dware play wo wiem mo asofu mu ntumi nkasa nche mampani no nya de papa fambo o my Ghana taxes awajijo ntumi fa nya hwe no wa ye din re ne say offer your taxes money afa nwura category hwe ya kwan ni ade asai a o de e fa ne say tayari ba ye ko 19 o say ye ko 19 hwe sika pudru efi mu ba ye papa is a petrol ni na so ni say eno taxes ni bi go so anti driver for so mo ye dey wa be gu nyuma wo so wo be tete Ghana pansam o be bo be say hu nya wo di ye high play dware wo wiem aso fi hu ye wa himfo ko mo ma ka ma no atu na central focus kese de wo ma to board ano o mu na ka ma no atu wo Ghana ha say Ghana ne yenko di chi wa na nyame ehwe o ma pipi o mu competition o mu ba power bi o nyame nya aduma nyame enka nsoso ho papa o mi refi nka mi bi se na sem o se na nado de Ghana ko hye po asen tinka mi bi sa se ono na nado no ankasa nso betena he so o de Ghana ko hye po ase a ono na nado no ankasa nso betena he fa me ba cho udini be akasa free oboba yankopon hira wade nyina ba ko pe bedman timo da utan bedman yetie we o wa no yie mama sem bi sana na Baba asam na say na maami e bi kire se na nado de Ghana ko hye po ase ntimi bi sa ba bi ono na nado ne betena Baba
ɔnsa maame wɔ sɛ wɔwɔ po ase ɛna yɛne nso ne yɛ dɛ yɛne egu soro ɛna ɔno di dɛ ɛwɔ po n'ase na yɛne egu soro ne yɛsɛ yɛ brɛ ase kyerɛ no no. Oh, okay. Maame kyia big one adɔgye a abiba mi kyia wo na mi kyia wɔ ɔbɔba nso ɔbɔba awurade nyame enyankopɔn nhyira wo paa deɛ bɛyɛ mi yɛ o wɔahyira mpo awie mpo ɔbɔba kyɛ maama akɔ hɔn petrol 1 gallon na 15 cedis yɛyɛ dede me na meka ho yɛ dede ɛna maama saa bɛka kyerɛ me sɛ o nana bedman to ogbo na mɛte so na me si o ɛme sɛ wobua ɛdu bia me sa kwada adwo me sina na maama wobua kaa na wɔ yɛ ɔbɔba hwɛ MPP ntwa 8 years petrol 1 gallon yɛ sɛ 52 yɛbɛtwa 8 years nti wode fa tam sɛ ɛyɛ sɛ ɔbɔba ɛna nneɛma yɛ basa wɔ man yi mu ne yɛn ho tiri yɛ ɔbɔba hwɛ ɛna mitumi bɛtena kwan ɔbɔba mitumi sua obi ahoma obi sɛ ominya nkyɛn mɛbɔ na so sika wɔ ɔbɔba adɛn ne yɛbrɛ obi ase ɔbɔba mesrɛ mede nyame serɛ wo 2024 ame ho wate na bredwom ne bɛyɛ saa ayi weye nkyɛkyɛ a woyɛ kyɛ dwomfoɔ ma nso mu nhia wo ɛda bɛhwɛ nsuo tɔ dwomfoɔ ma mmɔle ahho no ɛso ɛnyɛ sika deɛ de ɛde yɛ sɛ bimprɛ biasa nneɛma a mu hia ɔbɔba adɛn kyerɛ sɛ bɛsa ɔne nyame yɛ adwuma wa nyame ɛnka wo nso so ho papaapa okay mepakyɛw nso din ne baabi akasa firi mepakyɛw yɛfrɛ m kwabrabɔ kasa fi fifiri asam pɛdu enterprise mepakyɛw yɛntie o mepakyɛw ɔbɔ mekyɛ wa nɔpɛ yi megye wo so ɔdwuma pa a woyɛ na mehyira bebree na nɔpɛ na mɔka senior minister sɛm senior advisor ayi ɔno bɛtena so mmua no wantumi ammie pie wɔta adwuma koraa wɔ daada o sɛ sɛ obi na abi adwuma ne yɛnya bi yɛ sɛsi asɛ na advisor ɔtu na nanaado ɛfoa ɛdɛ foto papa bɛɛ paa na obɛtumi atu dabi moka sɛ ɛno na mene mo nya adwen no moka sɛ afutuo papa bɛn saa na mene mo nya adwen o but ɛyɛ me ma adwen kyerɛ mu ɔno ankasa mu no pio ɔno ankasa mu no mantamu ha sɛ ɔdi ahenka bi adwuma ɔno ɔnyɛ minister ɔnyɛ hwee ɔyɛ timamuni ɛna watumi abi adwuma ma yɛnya bi yɛ na ɔno na ɔno di anim no deɛ mbɛ paa no ayɛ ama yɛnya so mfa so wɔ ha okay nti sɛ ɔno nso nipa no ɔno na ɔso tu obi fo a then ɔbɛyɛ ama mfa so aba so ama yɛ wɔ ha okay ɛna mpɛ sɛ mihu okay ɛyɛ fine case na ɔdi ahenka no atimamuni no ɔno ahunu sɛ me manfo ɛɛblɛ nti me mmea adwuma no ɔmunya bi nyɛ ɔno adwen yɛ ho wo na woyɛ ɔma mpɛfune afutuni na wodi n'anim no deɛ na wo nso wayɛ na dɛn na wobɛyɛ ama yɛ yate na wogyina mana no yɛnsa ntwɛ biribi foforɔ yate yɛda ase paa mepakyɛ wodin baabi akɔsɛ firi hello boba yes sir good morning menim sɛ nyame adom ho yɛ nyame adom na wo so nyame adom ho yɛ paa yɛde nyame ase nyame nhyira mu nyinaa nhyira wodi ahenkan nyinaa adwuma a moyɛ de adwuma papa ne deɛ sɛ wokɔ slow bi fire no ano wɔ fam okay ɔbɔba m sɛ ɛndra 12 o'clock news no ɔmoma wie message bi kolontu all kind of say kolontu police but manka kolontu police o me say Ghana police so yeah Ghana police aden na aden na mo yes amoje bribe mo sanso shoot tear gas so enti ase on we hu ni no say me see kolontu police there bi Ghana police as we Ghana ni flow no dey me dey to us okay yeah that's no me come asem so bobo pacho I mean any body tell na microphone so gina so why le pacho mati me gina so che pantu wi so gina so bi em say Ghana cathedral no say Kufadu nim na mpanifo ni nim no makwa wi sisi dan wi na sɛ ɔmo so mo ko bi nyabotre hwan na wone ne ka sɛ yi hwan ya ɔboba da bi me ba hwan na wo address no me Ghana fo ankasa na ɛwɔ sɛ ɔboba yɛ san yɛ ni ehu die papa no ɔyɛ no ne yɛ papa ben ya Ekufo ado da bi nyabotre ɔyɛ panimu fa ne so yɛ wonana na address no yenti o ɔboba sa abasam na me okay o de fine your friend say kutukuro ya sem say asem ma change no ifo ni ba ha susu bibi fo ni ba ha no ma yesusu yen de eni omumbo ni gidigidi ni ade o ye pe ko ma yen say one because o ma boy yate yen so ye da se bebre me pa cho kafra amo agina so ache udi ni obi akase free me ka se fast no so na Mr. Nash yentio yo obo ba nko pon kam ho ni di ma papa mu di bua otukuma ne Ghana man
ayi oboba na o ka sen bi se ne o pe bibi akokotoko no yini na bolo oboba ene de si ehwehwe mu yi o sa ya bo oboba ya bo obi se nipa na ekokotoko ema ya bo no ko ye hwehwe de di kan de to so mienu etiyen san mu wan se wo kokotoko nti oboba se bi obi tin be dadaen so wo kokotoko no akwa nyama so kan nti ne ye nye do pe bi akokotoko no yini na bolo asi ehwehwem ni obegboa yen oboba masemo ye ti oso bi ase ne no college ni nyina no yakofa oboba ya na ya o enema bi adi adanse se atim ankasankasanka ye wade ayi hwe ye denya omampanya fi ha obi a otu omampanya fu pa tani pa ofiri atim ha oboba agyen na ekoso oboba ninya bi kan edi test o message bi say impo pure water mpo na o bi sa say o mi pure water oboba wo pese wo che say ka pure water le kwa ye ko wo ma no asufo o mi edi papa yi ne penso nyanya sports minister awa timemu ha yetutu kumase sports stadium nkonya yetutu akra sports stadium nkonya tamalede oboba yenya just sing a city kula ewo ha oboba etime pele fodu e kwa mo dia faso no emweo etime nya bi kan se papa wei se o ka se sabi mesemi ko onko tie man penifo oboba edi asem na okoka edi pa na okoka oboba bless tem penifo edi ni mu atimemu na se o mo atim di na wo benyam so mo mehu benyam the papa to be titi no ba no be to say yeti obi a sports minister pen pa ni kom party ni o dan ye di mu na de kokko nya se timi yo oba ye wa sa sisi be bu wa ten akupon kam nyame enka so mpa cho na wutwa to di ni be akase free eja yenti o oba eja nyame enka o amen nanya kokoro pete osori na pa weti mi enka semna yanso so ya kimi akabi na media kan se o mind na yeti wono anuma bi o yasana ajeje mirwa no na se yansa kabi no uka aso ayo ka aso mayo ani se waditi ani ne petrol ni ne manya wanti min kan afi digana ye ko esum pa na idi ase ade ma ho se ye nyina be hu asemo ye nyina be hu no ajeje mmere wa mamu o enkrofo nso won semu one more thing. Yeah, Kway. Where you shown? Where you shown? Mami Fasid and Koma Udi and Kan Kwame Yaboa being the executive producer for this very show. Adrem Pahini Kofi Mensah a lead producer Kobe K and our assistant Kwame Asante in charge of socials. Billy Man a technician on duty. In fact, he has always been on duty. Ofremi all Boba Ofuri Amanfo, the Commander General en Sruja Bakwayaka. Anope kutokume yo mebetena se ya bedi adwenkese ye nkomo ye de asi nyankopon ya adomo a Monday ye behia na yatoa osom no eso me pa cho ye kodi weekend nti hwe won so ye weekend we no anije wom because ye bebo agye ani nti no mo ye nyina kan ye humom na anije na wo weekend ni mo ye celebrating it together no ahwe wo so ye na wo ho amasem se ne be ya ye behia Monday na yatoa osom ne so mesre nyankopon so wo mo ye nyina ho ban ne ekọ yie na watwe adwen asiso ne anko yie no wate asese nipa na afum nipa na de che so ade ase erade nkan ye ho ti ase ma me se eyire so kire so se den yara adumura no ongu animu ase de biara da makrao ameka wanya nwatu mo bui na chacha ikachi mo wogwe wa banya kenje sanyu mo bawo kenje sanyu mo bawo kenje sanyu mo bawo kenje sanyu mo bawo ni mo bawo kenje sanyu mo bawo
Thank you. Ebusia anapendo ndu abo apa ho sema mienu kasiaboto na midi bansem we na obeto en kasiebo mu niti headlines chawa suneti asi odema National Youth Authority wadi atu dwaya wo kire mabu na wo Ghana hina se so mo pa adwuma bebredi ha ne 11 no omofo mo hunjim na emu nchirechire mu yade beba owura bi nso aba nomra lo ya de pa wono so dia tu George na nado dan kwa kufu ado krampo no enka cathedral no so besie da senka ohwe na wode ono a ne busumi sika okika bomu abaya afeba ko no nkode akosi cathedral no wasi ni fine ewo ni krom chebi na Ghana pa kwan kan se kwoma dien pa de yenye ya adwen si ebesi National Cathedral right honorable Urban Bagben so watutu bi edi amani ofori atasese wonim na se COVID-19 abebu ho akonta and 5 way ambeto ha ankyerechire mu a bibi biara ni won we free na so ya ba parliament for beji atum minority for so titru ni ayem na so bedwani ojem madesha won wasa na rigu constituency no so dia tu dwa kire se hwe finance minister Americana wotu no na no na be pai ti so onim dia ye dia womda no mebu akonta NPP communication team member Baku Solomon Kusi appear ono so edi atu George se MPP for we need 2024 about na Ghana for enfan MPP for da no kreni eni ye nkase bomu ya wo so na watimi a kire wadwen wo ho nti awia premto braka se bo beti emu nkire mu any this for communication team member Baku so Jonathan so dia atu dwa ese enye asem kakra ka bia nya asem kase bia se wadi sika anase yama usika ne se bebu hu akonta se nya asem kase bia nti kanofori ata wobra no mbe kirechirem COVID-19 sika de omode aye asfonso ade ato aban nanim se to tema oil refinery hono no hwe enangu onke kaniomansie ne esanse gu a Ghana ya beble Sanso ena Kwesi Brad Junior so dia to MPP fu anim se o ma ba toro o mo ko no national elections e da o manim no mo nkwankwa ye kokwasa mpanifo ni hunu se o mo mbe yi wo mo se o mo mbra mbedi party na anim no mo na ebetwi Ghana seka enu nti so mo koyi nkofo a wono mo mo number Ghana so yanko ya nim da enti enu so mo nkyeremu no enti abusue kase bota wasi anenso ye freaky funky Friday so de enumre no nsia ye de ye ni gede kase bo ebewurem enti kase bota wasi midin afia ampofowa medase Ohima mianka mbojuma e wompem na asema ya me wompem pa o. Menua akawa